At Bila ICT Solutions, we ensure that you stay connected. Get an affordable LTE connectivity compatible with any LTE device. Connect your home and business with a capped LTE SIM card for 59 Rand only. Or get yourself uncapped LTE SIM card for 449 Rand only. Bila ICT Solutions, inspired by innovation. On the 16th of June, we gathered together to celebrate the vibrant and rich linguistic heritage of our nation's youth. This auspicious event was hosted by Ntombi Mutsonga Foundation, and it serves as a platform to recognize and honor the outstanding individuals who have dedicated themselves to the preservation and promotion of indigenous languages. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed sponsor, Old Mutual, for their generous support and commitment to creating cultural diversity and linguistic pride. Throughout the event, we witnessed the power of language, the beauty of expression, and the strength of our youth as they take center stage to showcase their remarkable talent and unstoppable dedication. Let us remember that language has the power to connect, inspire, and shape our collective future. Together, let us champion the cause of indigenous languages and inspire a future where cultural diversity thrives. Jaji ta namuntlha. Siya ku robiwe like swa vanhu. Okay. Kuna principal Shenga futhi namuntlha. Namuntlha ku tele. Siya ku robiwe like na principal Shenga. Ayile ku hitweni. Ayi. E principal abete n'wina mi ta nghenisiwa special so yimani hala. Hi hlamusele laha u nga na laha ku kahle kahle ku humele valolela laha ka micro ya. Shenga mi ta ndla hina namuntlha la. Lexi ni telaka xona namuntlha la i timhaka ta ku tshama ni languta vana loko va karhi va endla migingiriko yo hambanahambana kutani ni va nyika timaraka endzhaku ka ku va nyika timaraka ku na loyi a nga ta kumeka a hlurile endzhaku ka sweswo ni ta hina ni wa byala. Siya ku robiwe tlangisa vanhu namuntlha. A ku na n'wana la nga ta robiwa ni. Leswi nga mfanela. Oh. Okay. Mara yi ko fairness avuton'wini ku hava so vana vanhu va ta robiwa. Swa fairness. Ne? Valolela la. Swa kopela. Hina hi vanhu vo loko hi vulavula hi ringeta timhaka ta ku hi vulavula swilo hi ku ya hi ku hi tiva ku swa street kumbe hi swa street ma vona sweswi mungu swa street hina hi ta vulavula swa street se ni nga sungula ku va mi vutisela swivutiso ku hi ta kota ku twa ku ri ku humelela yini na swin'wana na swin'wana. A ni ku namuntlha mi ta yini? Lexi xi nga hi tisa laha esikwini ra namuntlha i migingiriko ya ku va hi hluvukisa no hletela ririmi ra hina ra Xitsonga hikuva hi endla migingiriko kumbe migingiriko leyi endliwaka hi vana kumbe lavatsongo ku va va ti toloveta timhaka ta ku tiva leswaku ririmi ri fanele ri nga lahleki. Okay.
I know, ikhesin famba miyajaja miya roba hlanginyana. Ani judge ni muhleri. Muhleri. Hi ku loko u ri judge swi lava u ri na qualifications. Oh, mara kwala ka badge ku tsala ku judge musi. Ho pfumala rito. A va tirhisanga marito lama ma nga fanele kambe hi leswi ni nga ta vulavula ngopfu hi swona esikwini ra namuntlha loko va nyika xikarhani lahaya ku ri vanhu va fanele va kota ku tiva leswaku loko va karhi va endla swilo na n'wina vo vulavula na vanhu mi fanele mi endla leswaku loko mi vulavula hi Xitsonga lexi nga hlantsweka mi nga nghenisi na rito na rin'we ra vadyi vahlampfi hambi ku ri ririmi rin'wana ra ku nga va ku ri Xizulu kumbe Xivenda kambe mi vulavula hi ririmi ro hlantsweka ra nhlawulo wa le henhla wa le maninginingini Xitsonga xa nhlawulo wa A. So leswi n'wina mi nga chiwa vito ra vahlampfa ke mi ri yini mhaka leyi? Leswi swi nga endla leswaku ni thiwa vito ra vahlampfa i mhaka leyi ni nga ringeta ku yi lwisa na loko na teka pasi kambe lava va nga ni tekisa pasi va ku hikuva ku tsariwe vito leri lahaya u fanele u tirhisa rona kambe mina vito ra mina loko ri helelini mina General Brigadier Dlan Khila Mfundisi Inokushenga Amson Odrick Othan. Yangu musi yangu buku fane ku ri A4 musi yan'wina. Itatwa hi mavito before ku tsariwa na Evi yo yi tata A4. Hayi. Ne namtlha ile kamalamlele eka hisa yi. Ya rapa. Nsuki Pitori nonge majezi mambirhi phela. Va ta tlhela va nga mbaliwangi. Ndzi bye ku ku ta va ku na xirhambi ni tlhela ni fika ni setapela ku nga na pundo ni ku kumbe xana ta ku dya masana. A ka ha ri masana lama se hi le ku u ravele ka cancer. Ne. So namtlha le ka malamlele ku na event ya verini event leyiwani Indigenous Awards Champs. Indigenous Language Champs Awards. Leyi fambisiwaku hi Ntombi ya Mutsonga Foundations. So hi laha hi nga kona namuntlha namtlha mi ta vona vanhu vo hlayanyana ku na vo Justt JB hopefully ta kuma tatani HW Makhubele. JB mi voni mbale suti ya njhani? Yi base tin'wana Hayi boilerini. Oh, se tle ku zaza. Yi swi vuli Gucci leya yo ka yi nga tshembisi ku yona ku yona. Xixeke mi swi kuma ku a yona. A mi swi kuma ku a yona. Phela le ta straight ha hinda hi tinanguta hambi leswi hi nga xavi ku mashopo ya kona ha mativa se loko ya loko i nanguta matihlo ma endla swin'wana. Mi tola na JB kwala handeni kwala. Ya Justt JB loko i nanguta matihlo ya wena ma tlhela ma twa ku vavanyana. U ta mi kupa ngopfu mani program director. A nge mboni kahle namuntlha. So hi le ka event leyiwani namuntlha as mi swi tiva ku hina Shangani Gang. Please don't forget to like, subscribe and share. Se tsutsuma kun'wana ko ma 700 subscribers. Yi le kuleni. Swi nga ta namuntlha hi suka laha hi ri na 1000 or ku tlurisa. Nina surprise for our cause. Mashaka. Ni te namuntlha hi fane hi package present or award yo karhi. Wa 1000 hi n'wi nyika hempa. So va fane va swi announce le ndzeni ku va fane va subscribe vanhu lava nga laha hinkwavo va fane va subscribe va fane ngeka 1000 namuntlha. And hempa leyi ta katsa na Zodwa. Yi ta katsa na Zodwa ndzeni. Zodwa kona la. Zodwa u ta va ri Zodwa ta va ri kona. So wa 1000 hi ta n'wi announce ka episode leyi nga ta landzela ku i mani. Then hi ta n'wi nyiketa hempa yena. So namuntlha hi fane hi kuma na Justt JB va swi announce sweswo ku Mashaka ni komba va byela ku announcement ya leyi fane yi va kona. Ku na podcast handle laha nga ta subscribe va 1000 hi ta n'wi nyika hempa. Yo famba na swa mavunguvungu hi Xitsonga. So namuntlha hi tshame na Dee Roka kulukumba loyi kahle kahle se o hi rhandza kunene mi n'wi voni ka event yin'wana na yin'wana hi kumeka hi ri na yena. Loko u za hi va na event u kumeka a ri kona yena.
thamina Dee Roka so namhla I le bolweni kahle kahle ila ku twisa kahle ku so le ra yo hijack phela ifanele hlamseta kahle ku ka TikTok indla yini why trenda so ka TikTok ene mashaka ye a itiva ku ka TikTok and ifana yidyonisa ku TikTok yi tirha njhani algorithm ya TikTok pena ku ale kumeni nga following no kuma following na principal ashenge kumbexani yi nga swi tiva ku TikTok yi tirha ka TikTok i posta tin'wana principal Ashenge okay tsinelana ka lexo vulavulela tshinelani ve yini changana microphone Leswo xo vulavulela munhu a xikhomi. kahle mashaka veta ususa ma extender lo veta u khoma kunene Loko munhu Shenge ile ku munhu a vulavulela a nga xikhomangi swi vula ku a nga le ku endleni ka swona. ne so fanele u vulavula xikhomi Swa endleka wa vona loko u xikhomini wa swi twa na wena ku ku na connection ka wena na xona. So wa swi twa ku leswi swi vulavulaka ku fanele ku va ku ri swona swi na matimba ku fika kwihi. yi khome DJ la ma DJ DJ i muhashi. I muhashi DJ anjani? DJ wa music swa tinghoma a namhlamile ka indigenous language Mi vula lowo tlanga tinsimu? No, a mi nga swi vulangi kahle. A mi nga swi vulavulangi kahle. Ma vona sweswi mi swi veki kahle. Mi vula lowo wa ku tlanga tinsimu. Se munhu yaloye i munhu loyi a faneleke a tiva leswaku loko a tlanga tinsimu a ngo tlanga tinsimu ntsena hi timhaka ta ku ri tona ti tsakisa yena a ri yexe. U fanele a rhanga a endla vulavisisi a twa ku ri i cini leswi vayingiseri va twa ku va swi tsakela kumbe swi tsakeliwaka hi tindleve ta vona. Se ma yi vona mhaka leyo. mara u vitaniwa yini Shenge mi le ku humeni mhakeni a ni le ku tsutsumeni mi ri u vitaniwa yini principal vana vanhu va ku robuweni even DJ Tsonga ma swi taa ku humelela yini marito lama mo tala ku na marito lama lombiwaka ku na marito lama ma vumbiwaka endzhaku ka loko ku ve na rito ro karhi leri nga humelela ekusunguleni se marito lama taka hi le handle a ku sunguleni a ku nga ri hava swo vo DJ ma swi tiva na n'wina ne ri swi yo fika hi malembe ya vo 1961 laya loko ku va na va radio banda wa vona sweswo swo taniya na swin'wana na swin'wana se va ku hayi ku ta va ku ri na munhu lowo ngo i DJ kambe rito leri va nga ri teka loko va tirhisa rito leri ra DJ hi ku a va ri teka eka nkarhi luya ka mbangu wa ku va munhu a va a ri muhaxi hi leri va nga ri tirhisa va ku muhaxi muhaxi ri va ri angarherile kambe i timhaka ta ku ri muhaxi a ni ri muhaxi i munhu loyi a tlhelaka a tlanga na vunanga loko a ri ku haxeni hi swona swi nga endla leswaku rito leri ra DJ hi ri teka hina hi ri teka hi ku i muhaxi ya se a ni ringeta ku ti basisa eka leswi a mi ku hi swona kahle mina ni twa hi nga ri DJ i mumikisa tingoma ku mikisa hi changana yini i muhlanganisi wa tingoma ke i muhlanganisi wa tingoma Tsonga va ri mupfanganyisi mupfanganyiso ya i mupfanganyisi loko hayi marito lama ma tiva ku ni tsakisiwa yini ne ku na marito mo tala ngopfu lama hi twaku i nga ri hi le vuswetini hi wona kambe vanhu loko va hlanganisa tinhloko ku fana na sweswi ne swa endleka mi ta na marito mantshwa mi kumeka mi vumba marito mantshwa lama ma nga ta kota ku fika ma fikelela xiyimo xa ku va ma amukeriwa eka ririmi ra Xitsonga se loko ma yi vona mhaka ko leswa computer yo xingiwa leswaku fanele ku nga ri swona hi fanele hi languta hi vona ku ri xana swa koteka ku hi nga kota ku kuma rito leri hi nga ri vumbaka ku ri vula nchumu wo fana na walowo hi ku loko munhu languta minkarhi yo tala hi rhandza ngopfu ku va hi lombalomba marito ehenhleni ka loko ku ri hi nga swi kota ku va hi tumbuluxa marito se hi swi endla njhani sweswo ku na mitlawa yo fana na vo Pan South African Language Board leyi nga nyikiwa vutihlamuleri na matimba hi vumbiwa ra tiko leswaku va fanele va hluvukisa tindzimi se xana va le ku swi endleni swo fana na sweswo ke va nga va va nga ri ku swi endleni va nga va ku swi endleni kambe swi na nkoka swinene ku va hi kota ku va hi koka ni muhaxi kwalano tata Rikhotso va ta hi byela ku i yini DJ Xitsonga na ku va
Doctor lavana va kumbe va nga ta va ta hi pfuna kokani Dr. Rikhotso kwala. Ya se ta va hi na kokwana Rikhotso la. kombela mi tshama mi letenyana laha Ya hi la ku hi va na n'wina I xivutiso xin'we ntsena. hi ta kota ku twisisa swin'wana leswi hi nga koti ku va hi swi fikelela hikuva a hi na vutivi byo helela Ne? eka swona. Okay. Se ni na ku tshemba ku both Justt lava ta mi vutisa leswi va kha va vutisa mina swin'wana ni nga tsandzeka ku swi hlamula. Hi na vuyeni legendary. Vuendzi. Vuendzi byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu legendary doctor I doctor ne Yeah. I dokodela a ni mi le ku hi lunghiseni mi ri na hi vulavula English hi na marito mo lomba swi nge te yini I dokodela Freddy Rikhotso van'wana va tivela ka ri mina loko na ha kula ni ya xikolweni nampundzu hi 6 Yeah. a ni twa tatana Freddy Rikhotso loko ni nga va twi hi 6 nampundzu a swi vula ku ni letini hi ku se a ku nghene nongonoko lowa nampundzu wa DJ Brian loko no wu pfuka ni nga va twi a ni fanele ni pfuka ku ba risimu rin'wana perevereve ma ri tiva mos a ri ra n'wina leriya loko wo pfuka nampundzu nga twi risimu leriya u letini xikolweni minjhani tatana Freddy minjhani n'wina hi kona mani hi yo mi hayijeka kunene ni twimi ku mi le ku fambeni ku na rito rin'wana lava ku ri kokwana Xenge principal ya Xenge a ve le ku a ve le ku hi pfapfarhuteleni rito DJ hi Xitsonga ini DJ hey hi nkarhi wa Eh. a hi tiva ku ri a nga ri muhaxi DJ o tlanga tinsimu a tlangele muhaxi khale Okay. from then wa twa ku a swi vuli swona se hi nga n'wi vula muhlanganisi a hi muhaxi i muhaxi u ta ku na hi we ka vahaxi DJ Brian i muhaxi okay va mikisa kambe khale leswi mina ni vulaka swona yehe DJ hi nkarhi wa hina o tlanga tinsimu ntsena a tlangele muhaxi a tlangela muhaxi eka ri mutlangi wa tinsimu okay mpfukeni mara tatana Freddy swinene ngopfu hey no me ni le ka pension ni hume hi 2013 2013 mi tirha nkarhi wo fika kwihi ka munghana wa mina 33 years 33 years malembe mo tala ngopfu man. Eka malembe malama ma 33 loko mi karhi mi tirha loko ha ha kulakula a ku ri na swin'wana swa man'wani ma matsalwa lama a hi mahlaya ya n'wina ngopfungopfu matsalwa ya n'wina lama a ni tala ku ma tsakela ngopfu a ku ri lama ya leswiya swa mitsheketo ya loko ni ku ri timhaka ta ku ni dyondza mitsheketo ni dyondzi mitsheketo hi tibuku ta n'wina ni swi twisaka kahle ngopfu a mi vulavula hi mitsheketo ya matimu mitsheketo xidzi mi tlhela mi swi tsala swi kota ku swi vonaka ku ri mi vulavula hi yini lahaya kambe lexi a ni ta xi vutisa sweswi i ku eka malembe lama mi nga kumeka mi karhi mi tsala tibuku i malembe lama a mi ri ku tirheni eka radio a ni swi endla xikan'we A mi swi endla xikan'we. ku tsala tibuku ni sungule ni ri secondary school eka form 1 form 1 a ni to ku yi vuriwa yini masiku lawa ya sungule na ha ri n'wana wa xikolo kambe tibuku leti a ni ti tsala ni karhi ni tirha ni sweswi na ha tsala ni busy ni ya swivongo ya mi nga ni hlamusela hi ku loko ni languta onge loko ni nga hoxisi ni ze ni vona ka rin'wana ra masiku ku ri na mpfapfarhuto yin'wana ya matsalwa ya n'wina lama mi nga matsala mi tsali hi voko swa ha ri kona mina swona swa tikomba ku ma hlayisa swilo xana mi vona onge nkoka wa ku va munhu a hlayisa swilo swo fana na sweswo ku nga va ku ri yini ya swa laveka ku va swi khome matimu swilo leswiya loko mi ye Pretoria archives ku na everything se na me ni kopele kwalaya ku ri xin'wana u fanele u xi hlayisa u nga cukumeti loko ni twa leswo I'm not going to throw it away ni fanele ni hlayisa okay mi nga ni hlamuselela loko ni nga hoxisi mi hahlwa a hi swona yes hahlwa mara twin Mina- a ni ri ni twin brother hi nga velekiwa siku rin'we hi fana swinene i lovile okay i lovile ni yile nkosini a va ku loko a lova twin brother wa Awuyi. mina ha hanya i love hi thusa a vo hemba Avo- mina ha hanya hayi ma vona xivutiso xexo hi ta xi khomela kahle ne ka rin'wana loko ra masiku. n'wina hi fanele hi vuya kahle hi ta va na episode ya n'wina straight mara mi nge se famba loko mi sungula
Munghana lonene a nge za yi vitaniwa munghana a yi lonene. vuriwa radio tsonga Radio Tsonga. Yeah. Nkarhi luwa ku na Radio Venda na yona. yeah Oh. na va radio zulu Na Radio Zulu. radio lebuwa Leboa swi cince hi ri kwale Ne? oh mavito lawa ya ti-radio ta vantima va te swi yelana ni xihlawuhlawu Oh, okay. A ku ri timhaka ta se i mali a nga ta tribalism. na vito ra munghana lonene oh va lo endle competition va winisa Oh, mara munghana lonene ka munghana lonene na muhlovo wenene hi leyi nga rhanga yi oh ku rhange yo ya mazulu ya Maxhosa muhlovo wenene. ya letiya ti rhangile leyi ya munghana lone ya 1965 1965. ya khale 'Cause- yona nini ya radio muhlovo wenene. ya phalaphala Eh. tetiya Hi ti to sungule lembe rini 1965. ya siku So leri swi vula ku hina Matsonga hina hi nga kompela ka Maxhosa. Hi ku Yeah, muhlovo wenene na munghana lonene swi ya no valungu mabunu a va ni ku a vo hi undermine he Oh, okay. a va undermine mavenda ni vatsonga Na Matsonga. va swi teka onge population ya ko yi le hansi Oh, okay. Mi fane mi tsutsuma ve le ku mi vitaneni hala. Hi ta ta mi fonela se ni na nambara ya n'wina. Inkomu. All right. Inkomu. Hi swona. You can see. Dee Roka. Le ku hijack-weni. Principal Xixenge ve le ku mi vitaneni le. Mi ta tlhe mi hijack-a futhi. I siku ra pheza. I siku ra pheza namuntlha. Namuntlha hi khome ti-legendary ne. Yeah. Ka ha ri na tatana HW Makhubele. I'm sure hi ta va vona loko wo ka nga va voni ku ta va ku ri yin'wana mara hi le ku va targeteni ku ta va hi ri na vona. Yeah. And then Dee Roka se hi vuya ka n'wina manjeni. Hlanganisi. Timhaka ta vuhlanganisi ti ta ti huma kwihi kahle n'wi mi huma kwihi mi kumeka Phalavurha mi kumeka hala ka hina hala ka Maphophe mi munhu we le kwihi kahle kahle kaya hi le ka Maphophe ka ya le ka Maphophe ya mara ku huma I mean laha ni nga based kona hi le Phalavurha hi le Phalavurha. Okay. so xikolo mi nghenele kwala ka Maphophe. xikolo ngheni kwala ka Maphophe Basopa Basopa High Sopa High School. School. Okay. 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 And then timhaka ta vuhlanganisi ti ta ti huma kwihi timhaka ta vuhlanganisi a ni se hi na rito rintshwa sweswi Yeah, se Se ha Hlanganisi. hi rona. timhaka ta DJ. vuhlanganisi ni fike ni ti rhandza ngopfu loko ni fika a varsity Okay. yeah but loko na ha kula vele ni munhu la nga kulela kerekeni masita wa munhu un'wana na un'wana la kulela ku kerekeni Toveteliwa keyboard. u hetela vana Kombiwa swichayachaya. keyboard or Sure. kombiwa Ti-drums. kwayere, Yeah. anything lexi nga kona Yeah. just to keep you ku ri u tshama u ri kerekeni ku na lexi va ku kombaka xona loko Ne. va komba ku u good ka xexo so mina ni fike ni rhandza ngopfu swa site ya mixing Ya mixing. Okay. cheka sound and all that Okay. so yeah swi sungule kwalaya loko ni fika a varsity ni munhu loyi a nga kula kha rhandza music wa house Okay. so loko ni fika varsity ni fike ni swi vona ku ri okay there's people lava va endlaku swa so Ku na ti-software to karhi. ya ku na ti-software to karhi loko mi vulavula hi software na software leyi ni nga yi kuma ya ku dyondza ku produce Okay. then Nkarhi walowuya. nkarhi waloya but a ni nga focusangi ngopfu ka swona a ko va sweswiya swa ku munhu wa pfa a swi vhakela Oh, okay. but loko se ni hete xikolo hi ku se ni nga sungula ku va focused Mara I muti wa ka timhaka ta n'wina hi ku varimi. angarhela. Oh, maxaka va le ku teni. No, a no vutisa ku i timhaka ta rini mi sunguli rini kahle kahle if hi nga kuma lembe. Maxaka yi la ku va ku mi na malembe mangani. ku sungula Just JBB suti yin'wani hey. Ya mavunguvungu. Oh, yimi kwa tlhelo ka hina. Suti liya a yi fiki la ku nga na zaza tintangha. rin'wanyani. Ai, ku busy. Se swa serious. Hi ta yi vona later. Yeah. Yi ku 20,000. Principal Xixenge. JB. Yimanyana hi mutwangi mi ri yini? So, okay DJ, muti wa ka n'wina hi ku angarhela i muti lowu nga na vutshila bya vunanga. yeah Ni vulavula hi Prince the producer. Yes, Munhu wa ku ba mindzumba. Prince ya ka n'wina. Ya, kokwana Chavani. Prince Rangani. Serious? Maxaka. I vanhu van'we a hi maxaka. maxaka wa ka hina Va ka n'wina. Yes. Vanhu va ta ku hi rhamba muti. Munhu loyi a nga swi tivi ku n'wana madala na vona i maxaka. Yeah. Hi kumana ngopfu na kulukumba luya. Ku na kokwana Chavani, peace. Na yo kokwana Ku Chavani. na the late Na the la late. nga thiwa vito leri ra masipala ri nga ku tirhisiweni. Eh. So na vona va ri Lavani Collins. yeah, yeah a ku ri Okay. artist.
So swilo swi le ngatini kahle kahle. sula swi le ngatini swi famba hi munhu Yeah. and hayi ku ri va lava mi va tivaku or munhu ku hina mi hi tivaku ko va hina ntsena va kona van'wani vo ka va nga se tivi ku na yin'wanyani Botmus Okay. Yeah, na vona Botmus. yi yimbelela music lowa ka variendli wa ZCC okay Oh, yes, yeah. so hi tele sweswi mi swi vulaku ku swa muti se se mi ta huma ka TV Mi ta huma ka mi TV, kha mi sis. hindza kwanda ka hina okay Okay. vutisa maxaka ku Oh, timhaka ta rini Yeah, letiwani? sungula timhaka ta ne. rini. A xikolweni loko ni ya varsity a ku ri 2008 2008 ya loko ni sungula varsity Kumbe xani kahle kahle maxaka xivutiso lexi va chava ku xi vutisa i ku mi tekile na. maxaka kahle kahle xivutiso lexi ni va vutisini nkarhi lowu ma swi vo Yi le ku mpimapimeni phela maxaka so vheli. A yi fanele ku ri ku maxaka vona. na nkarhi lowu ya kahle kahle a yi ri ku pimapimeni se 2008 hi laha swi nga ya sungula kona 2008 hi kona laha ni nga sungula ku ni swi landzelelisa mara ni ta ku yini course leyi a ni yi endla a yi consume ngopfu karhi a mi endla yini a ni endla electrical engineer electrical Okay. so a yi consume ngopfu karhi leswaku na nkarhi wa ku u ta va u nghena ka music a wu nga talanga a wu nga talanga ngopfu so but then loko ni heta xikolo hiko se ni nga sungula ku swi landzelerisa and then experience yi sungule ku huma laha So khosa leya gezi yi hetiwile musi. yi hetiwile A ni sweswiwani hi la ku kumbe xani mi nga hi mi nga hi olovisela timhaka ta load shedding yi hetiwile yi tlhe yi tlhandlekiwa nyana Oh yes. Okay. Yeah. Okay. yi tlhe yi tlhandlekiwa nyana so ni sungule ku swi landzelerisa from 2012 a ni sungula ku endla course loko yi ku 2013 so a ni kumeka ngopfu na Mkhulu Prince okay so swo tala like the producer yeah okay experience yo tala ni yi dyondza kona ni swi vona ku ri okay loko ri ka music hi leswi u fanele ku swi endla hi leswi nga like u ve na impact yin'wana yikulukumba ngopfu because sometimes am kuma ku loko hi ya ka ti-event hi famba swin'we sure vo tala va nga va ni vonini loko ni ri na yena loko a ya ku performeni Okay. so ni ta ku experience ni yi kume ngopfu laya but also na vanhu lava ni nga tihlanganisa na vona lava ni talaka ku tirha na vona ni ta mi nyika example hi Ntsako Beats Okay, Ntsako Beats i munhu loyi ni tirhaka na yena ni ta ku from the first release until this day My other side, kusuka my other side, yeah. i munhu loyi ni tirhaku na yena hose a mo va muhlanganisi wa tinsimu ntsena ma tlhela ma mu humesa na tinsimu yes ma muhumelerisi na tlhela Mi muhumelerisi. na tlhela va muhumelerisi Okay. Ku na risimu ri nga ku vangeni ka pongo laha mara hi ta vuya ka rona loko se kha hi heta. yeah Lexi ni tsakisaka i ku ri sampliwe ka risimu ra khale ri yimbela ku hi Xitsonga. Yeah. So Yeah. principal Xiyenge va ta tsaka hi sweswo. Ne. For sure va ri tiva risimu leri ra Ah, ni Xile sure va ri Nkuweni. tiva, va ri tiva. Oh yeah. A hi risimu ra geregere leriya se i risimu leri ri nga ku karhateni la tikweni. ya risimu ra geregere A ni a ri na promotion Mkhulu ri tivele tikhombeni kumbe xa le ra geregere. geregere a ri yimbeleli u karhi le geregere so hi fiki hi ri teka hi ri vuyisa vanhu Hi n'wina mi nga endla risimu leri Xile Nkuweni. a wu nga swi Yeah. tivi maxaka Vana, a ni nga swi tivi. Mi tshame na celebrity laha. maxaka yi Hi salele cina hi role ka TikTok mara a hi swi tivi. Se sweswi va ta swi tiva ku ri huma ka mani. Ri endle hi Mutsonga. Yeah. Yeah. Okay. Okay. so lomu kha mi tirha na Prince swi ve swi mi olovela njhani because na swi tiva Mr ni vula n'wana madama Yeah. Mr Rangani i munhu un'wana wo olovo Yes. ku ya hi side ra mina Yeah. and he's very Humble. very humble Munhu wo tsongahata, munhu wo yeah. tsongahata swinene Too much. a hi munhu wo swi ve swi olova ku fika kwini Handle ka ku mba makwerhu. handle ka ku va makwerhu or swi ve swi tika because nkarhi wun'wana mi ta kuma ku hi mhaka i makwerhu ni na makwerhu Yeah. ni ta n'wi khoma hi side rin'wanyana ro n'wi komba ku no u nga vi ka this industry because this industry is not nice Yeah. ni lava ku phushela ka rin'wana side or ni ku tana so Yeah. swi hi kambeta swa ni ku swi ve mu tikela or swi mu olovelini na a swi munhu ku
a swi tikangi a swi olovangi. There's one thing mi nga swi tivi ku hi miyisa luya. Yeah. Miyisa luya u very strict. Yes. Yeah. Very strict. Yeah. Yena loko mo fika mi tshama na yena mi ta byela ku ri okay. olovile. Olovi ngopfu and all that. But when it comes to music Discipline, yeah. na business, he is very strict. So mina another membela an nga ti byelangi ku ni lava ku release music and all that. Yeah. But the first time I yingisela track le ya my other side. My other side, yes. Avela ku there's no way unga ta ka u nga yi release this song. Yeah. And anyikiwangi na chance ya ku ni fanele ni explain ku why. Ko munhu lo instructiwa kahle lo kahle. vela ni byeriwa ku ri okay track leyi a yi masteriwe ku fanele ku tivisiwa siku ku yi huma rini. Then he mastera. And I don't want to lie, by that time na ku DJ a ni nga swi koti. Yo, a ku tlangiwa tihanci kahle kahle. Tangwa tahanci. Na tihanci a ni nga swi tivi na ku yini. So I'm Baba next. yeah, so ni ve ni ti nyika nkarhi wa ku ri okay. Yeah. Se ni na pressure kahle Na kahle. pressure ya ku ni nghenisiwe ka music ku na ngoma leyi yi nga huma. Yeah. And then what if no fika ni kuma gig kwala ku fambeni. Na swi endlisa ku yini? So ni ti nyika nkarhi ku ri okay a ku na loyi a nga le kusuhi na mina a nga ni dyondzisaka and all that. Yeah. Ni ti nyika nkarhi okay let me try to learn these things hi nexe. Ne. Ti dyondzisa but then ku va na vanhu lava ni hlanganaka na vona sometimes ni fona ni vutisa ku ndoda xixa so endliwa xi ri njhani? so ni endla njhani xi ri so ni endla njhani so until now a ka ha ri nchumu. A ka ha tlangiwi tihanci Ama sweswiwa. tlangi tahanci sweswi. Tihanci ti tlangiwile loko ka ha ku sunguriwa ku kuma ti-event a ku na DJ leyi nga Yi nga hundangiki le tihancini. hayi swi nge endleki. Yeah, yeah. And mo ni ku a ku na DJ leyi nga hundangiki hi kona DJ yin'wana na yin'wana yi nga tlanga tihanci. Yeah. Ne. Yeah. Hambi wo va u ri na 20 years experience tihanci i yini nga tlanga tihanci. mingoi Maxaka kahle ka nkarhi lowu a nga swi tivi ku tihancini. tihanci U n'wi explain-ele tihanci. Tihanci a ni ri loko tihanci Ku na loko le- ti tsutsumela ti ri Yeah. Ku na leswi va ngo BPM. BPM. La yi fika ku yi BPM a ni align na tempo. kona. La yi fika ku yi align na kona. Eh. So loko wo veka yin'wana henhla ka yin'wana ti nga align. Yi ta endla leswi swa tihanci gudlu. Or u ti bela next to hambana na maxawu. Nkarhi wun'wanyana a ni ri hi tirhisa ti-CDJ yi nga va yi ri 122 hala yi ri 122 hala still mi nga tlanga tihanci. Hi laha ti nga hlangani a ni kona. ri mi fanele mi make sure ku ri loko mi pressa Q hala or mi pressa play hala ti fanele ti famba swin'we. That's why every time mi fanele mi va mi ri na ti-headset mi kota ku yingisela. Yeah. Oh, okay, Ti ku famba ti famba nkarhi wun'we na. So that's why ni ku mi nga tlanga tihanci ti ri ka BPM ya yi 132. Ne? Swi lava vutshila bya le maninginingini. Swi lava ndleve. Swi lava ndleve kahle kahle. se ni mi twi mi ku sweswi a ka ha ri nchumu Yeah. swi kombisa ku se mi na ntokoto ka mhaka leyi Yeah. ku mi nga ku yi mi pfulele ti-opportunity ta njhani Yeah. and mi tshama mi performa kwini la mi nga vulaku ku ya la A ni va khomile. a ni va khomile And leyi a ku ri Va tlhela va yona ku we event want more. leyikulu ya Va nga lavi no mi famba. Yeah. I tindhawu to hlayanyana. Ne. I tindhawu to hlayanyana ni ta hlaya ya ku sungula. Laha ni nga fika ni va na performance ya matimba swinene. Yeah. A ku ri ka it was last year ka event yin'wana ya I'm not sure if mangutiva Lady Shicks. Yes. Yeah. Yin'wana la anga Yes. Yeah. A ku ri event Lady Lady Shicks. Shicks. okay Anga vumba the DJ. Yeah. Okay, yeah. Ile yexe kwala ano It was tokolela. last year. And ka event leya a ni nga rambiwanga. No get I crushed. was not even on the lineup. Lo fika a ni khapa un'wana wa Brian mi a ya ku tlangeni. Se loko a ni vona ku ri hayi man. Nghena u tlanga. But performance leyi nga humelela laha Yi ve ya matimba. Yi nga lulamiseriwanga. Yeah. Unprepared performance. yi ve ya matimba swinene. And then yin'wanyani ni nga yi hlayaka a ku ri a Simple Kitchen Yeah. last year. Yeah. Last year. I was Simple Kitchen ile kwi. A Clayville sweswiwani. a yi ri Tembisa. A yi ri Mina Tembisa. mina swivitavitana leswi va nga maxaka mi salele hleka. ndzhaku ngopfu Swi vula ka se ni le ku kuleni. Ta vuya. Ku na vo 17 a ni swi tivi ku 17 ile kwi. Ta vuya. Simple Kitchen. Yeah. Ku na n'wana hala Soweto ve le kwini hala ku tshama ku ri na xigaza A Palms. Palms. Hi kola ku tshama ku na xigaza Monday. Gaza Monday xa lekera. Xa lekere. Yeah. So a Tembisa le Clayville kuna
Sigaza Friday, a simple kitchen. Yeah. Ilekere. Okay. Yeah. Oh, so a simple kitchen. A simple kitchen. Ani swi tivi kumbe a ni lo tsaka ngopfu because a ku ri nkarhi wa mina wa graduation. A ni graduate last year, yeah. Oh, okay. Hi Friday ya kona ni graduate, so Saturday a va ni book a simple kitchen. Oh, okay. Yeah, the performance was very A ku ri crazy. yeah, Ne? that was packed. Yeah. A ni nga swi expectangi ku ri ku nga ta vanhu va ku tala va ku va ta ku ni supporteni. Yeah. So the performance was great, like very powerful ngopfu. Ne? Kuna vanhu vo tala va ti DJ va lavile mintlhontlho leyi va nga hlangana na yona ku loko munhu a za a va na fame. Ya mumu lowani kahle kahle Se mumu na moya kahle mumu na kahle. moya. I mumu na moya. Mashaka u nga yi u ta huma Mi ta- ivi se mi ta vanhu kuma va munhu loyi a mi nga ta ta kuma swi munhu endla. a nga ta hi controlela So swona. ku hetisa xivutiso lexiya Principal a xixenge liya kumbe nga hi pfuna. ya mo kombela principal. So the DJ or vanhu lava va nga ka music industry va vula ku va na challenge yin'we ya ku loko va za va duma Or mo swi vanhu va lunghisa mari. xirhundzu va ti cukumetela aka vona. Mi nga va mi ri na wona ntlhontlho walowo Va xini? va xirhundzu Okay. va ka mhani. Okay. A ni Yeah. principal avete hi vulavula hi Xichangana hi Xitsonga xa ku hlantsweka. Se hi le ku ringeteni. Yeah. I do. Yeah, wu kona ntlhontlho. Yeah. Wu kona ko va ku loko okay mina ni treata this thing as ku fana na loko ni pfuka nampundzu ni ya ntirhweni. Yeah. So ni swi treata ku ni swi teka ku loko va ku u bukiwi, let's say a simple kitchen va ku ni bukiwi, ni swi teka ku loko ni suka siku rero swi fana na loko ni pfuka ni ya ntirhweni. Yeah. A ntirhweni ma swi tiva va rini Ku na milawu ya ku na kona. milawu ya kona, Yeah. ku ni respecta ti-colleague and all that. Yeah. So loko vanhu lava va ri laha ni va teka va ri ti-colleague ta mina. Okay. So Yeah. na swi respecta swo fana na sweswo, ni swi teka ku loko ni ya endla sweswo ni va ni ri ntirhweni, I do what I do, and then loko ni hetile swi la ta vula ku swa ntirho swi Swi herile. herile. Mataku am lava ku vula ku xitoko munhu a nga dyi. Okay. A ku kumbe ya kwala. Mi ta dlaya business. Mi ta dlaya Hey Mashaka business. Kojela. Mashaka se ta hi tin'wani ta hi engele manje. Yi mi ta hi le Hi loko va la pfula rufini. swona. Nghena ni nyangwa mi ta ku ngheni rufu. So mi vula ku a ku se tshama ku va na xiphalaphala lexi nga tshama se aka performance leyi mi nga yi vula ka Lady Shicks. Xi ta xi ri hot. Xi fika xi mbukara xi ku hayi n'wana mhani matlanga mi ni famba na n'wina. Sweswo n'wana mhani hambi swi humelela ni munhu loko u ri munhu u fanele u ti tiva. Yeah. Oh, eh. You should know yourself. U fanele u swi tiva ku u yime kwihi evuton'wini. Yeah. Yeah. Loko u nga swi tivi ku u yime kwihi evuton'wini, industry yo fana na music Yi nga ku luma. yi nga ku luma. Yeah. Yeah. I'm not saying vavasati a va kahle, Yeah. but when it comes to entertainment industry, you should be careful ka gender liya. Yeah. Some of them I lava vo ta va ku vo ti byela ku ri va ku rhandza. Yeah. Van'wani va 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 lo rhumiwa. Eish, yeah. Yeah. Van'wanyani hi leswiya swa ku vo ti byela ku ri a swi vona ku u ya kwihi. Yeah. Van'wani va na moya yo karhi. Van'wani va na moya wo karhi. So but a swi vuli ku u fanele u va zonda. U Ntiyiso. fanele i va tsakela the way va ku tsakela ku hi kona. Yeah. But ku na ti-boundaries leti fanele ku ti seta. Tsala ndzilikano ku la ku Leswi swi hindziwa. nga swi kha swi vula ku mi prefera ku va na munhu wun'we or ma va zonda njhe n'wina a mi vula swona. Hayi, vavasati ni nge pfuki ni va zondini. Avazondeki vavasati. Yeah. Ni nge va zondi. I magnet. Ne. Because na loko mo cheka ka music industry, vavasati vo va nga na impact yikulu. Yes. When it comes to music, loko u lava ku music wa wena wu famba mahlweni or wu ya henhla, vavasati they are very ntakwini And sweswo TikTok. Useful. Yeah, Vana va impact. useful, va na impact yikulu kumbe na loko mo cheka ka TikTok ya Yeah. mina tinghoma ta mina Ku leti cina ngopfu va ka mhani. ti va ka mani. Eh. Yeah. Un'wana u za ni Swilo swi hi vutisa wela. Hi fanele kume xo boha. un'wana u za ni vutisa ka WhatsApp, I think day before yesterday, a ku hayi kasi why loko u posta ti-video ta wena ta tinghoma ta wena I va ka u posta vavasati ntsena. Loko no Yeah. vavanuna a va kona a va talangi Ne. lava va nga endla ti-video, Se mara but it xivutiso a doesn't mi mean hlamulanga.
Mara it doesn't mean ku vavanuna va wu rhandzi music wa mina. Ko va ku vavanuna hina a ni swi tivi ku I pride or I yini. No ka nga nyikiwangi le ka swa Swa ku cinacina, na timhaka ta teka ti-photo vavasati va ta languta so maxaka leswiya. so maxaka avo maxaka Oh, lexi xivutiso ne ku na munhu wa yi-one. Okay. Yeah, ku na munhu wa yi-one. Va- So na- a ni sure ku va swi twa vayingiseri. So maxaka se mi disappointed. ni yi twini yi vheta ku mi xi voni xikandza xi vheta xi cinca ku swi komba ku na vayingiseri va swi twini mara a yi vuli swi kha swi suka Vayingiseri, a hi swa vayingiseri swa yona. i swa yona Yeah. So mi manager njhani fame? Because vanhu vo tala ka music industry va tala ku duma or ku va na ndhuma loko va ri na malembe mo talo. yeah. Hi ku ya hi ku mi dyondzerini xikolo hi xivutiso lexiya xa maxaka lexiya swa tikomba ku ma ha ri munhu lowuntshwa. So mi manager njhani fame na ntirho na ku hi timela gezi kahle kahle. mi kokwe ka industry ro tima gezi Aku timi mina. no vula ku Mara lava timaka ma va tivi. Mara ni tirha ka industry Ka yaliya. industry yaliya, Oh, yeah. okay. se mi swi manager njhani sweswo hinkwaswo ni munhu luwa wa ku twisisa ku xin'wana na xin'wanyana u fanele u xi nyika nkarhi wa xona. ne Swilo leswi u swi rhandzaka u fanele u swi nyika nkarhi wa swona. ne So mina when it's time for work i nkarhi wa ntirho. ne Loko ku ri nkarhi wa ntirho wa weekend wa entertainment i Nkarhi wa entertainment. Okay. loko ku ri nkarhi wa xikolo i nkarhi wa xikolo, nkarhi wa muti i nkarhi wa muti. ne Yeah. loko mi twa huwa se va la ku sungula hala ndzeni se hi le huweni ni vona vana va xikolo va ri ku ngheneni la ndzeni ku ta tsakisa namuntlha Ya ku ta tsakisa. swinene Okay, tsakisa. Swi nga endla mi ri ka line up la. A ni kona. Stop mi ta get crash ku fana na le ka lady chicks. I ta tenga le. kuma mi gate crash Leswa swo gate crusher swa hluphanyana because mi ta kuma ku loko mi fika mi gate crusher ya wa futhe Ah, hi ya push hina. bena liya sweswiwani. Ai. ku fika ku performa n'wina ngopfu ku tlula lava va nga Lava nga rhambiwa. ne okay Yeah. no and then ni la ku tiva rito Dee Roka ri ta ri huma hi ku kahle kahle cause na la ku ri twisisa de ene i de le de ju ya le de juta pe Yeah. i de Roka vito Ene ro cinciwa kahle kahle kahle. kahle vito leri vanhu ra va bayizisa nyana i Dee Roka. Dee Roka Yeah, i D double E. okay Yeah. Mi right. So kahle kahle i ti initials ta D yimele vito ra n'wina. Yes. R se yi sungula leswa swa xivongo. Swa xivongo. i rhangani Yeah, vito leri ende mi right ri lo cinciwa. Yeah. Loko ni sungula music a ni ri DR. DR Leswaku i Ku DR. na pshenje la ndhaka hina yi nga kanganyisi vanhu lava nga ku voneni. Vele ku yingiseleni ka bodo. Loko ni sungula a ku ri kahle kahle a ni ri DC. Yes. oh okay DC. So loko ni ya ni kha ni ya ni swi vona ku ri hayi there's another guy va ngo i DC u tlanga house music misoko. yeah And he already so domine. So after fika swi endla nga ku Kokopelani. i kokopela because mina a ni swi rhandzi leswaku ni rhandza ku endla xa different every Yeah. time. Yes, a ni swi rhandzi ku vuriwa ku swa bora ku vuriwa ku u famba hi line ya mani Yeah. u kopela mani Yeah. all that. ne Then ni cinca vito ni ku hi me DR. Yeah. 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 Loko ni humesa my first song Yeah. a ku ri DR. Yeah. Loko ya nkarhi nda swi vona ku hayi man there's another guy again va ri DR. Yeah. Yeah. Na tsundzuka loko mi tsala ka Facebook. Yeah. Se ni hetelela ni heleliwa hi marito ni ku tshama hansi ni swona ku ri okay ni nga kwihi ne okay a ni nga lavi ku dlaya the word DR DR. because hi yona ni nga ti introduce hi yona. yeah And then tshama hansi ni swona okay D wa rock. Yeah. So i D rock. D wa Roka then D D rock. Roka Yes. So ri vele ri humisa sweswo. so ina vo bayiziseka hi ri Dee Roka Vo tala va ri the rock. mara na swi va swi ri Mi dlayiwa va dlayiwa hi wrestling. na hi wa ha Roka I wrestling va dlaya. wrestling Ah, Okay. that's why. Hi ku na le ka TikTok msunguli as D Chauke. Is it Ni nghene hi D rock. Dee Roka? Eh. Okay, mara bena hi leyi kombela fanele mi yi kume xo yi hlamusela boha leyi. Mo ni song. Eh. va ri yini namuntlha ndzi ta hi hlupha swa Xitsonga hikuva mi hi hundzisa nyana hi le ka ndlela ya n'wina ya TikTok mi sunguli njhani mi sunguli
swi sukela kwini ende TikTok, TikTok honestly, kahle TikTok yi indlela yin'wanyana. Unga enda video ti byela ku ri wo tlanga. Ne. And then jigi maybe after 3 hours. Yeah. U tikuma se uri famous. Because TikTok yi very powerful hi ku fambisa swilo, especially the video leti ta ku ti hlekisa vanhu. Ni endle video yin'wanyana a ni nge boxi mavito ma vanhu. Ni endle video yin'wanyana I think vanhu vo tala maybe a vo lo yimela ku twa swilo swo fana na leswiya. Video leyi a ni nga ti byelangi ku ri yi ta famba ngopfu. Ni hlamele ngopfu loko se ni vona ni cheka WhatsApp status ya mina. Say you move in. Va post video leyi trending. So but then a ku nga ri timhaka ta ku no la ku duma hi vanhu and all that. Yeah. I timhaka ta ku TikTok ni believe ku TikTok endhawu yo ti hlekisa hi yona. It's like ko huhiwa ka TikTok. Yeah. So from there ni hamba ni posta kahle a swi talangi ni posta ni vulavula ka TikTok ko va ti reactions. Just reactions vanhu Va hleka. Okay. Hi ku ya ku pfaleni. Until loko bot ya solve timhaka ta inani. Mara ta nombela na se le ku pfaleni. Namuntlha mi diga kwihi? Namuntlha ku busy namuntlha. Loko ka nga bukiwangi ku vula ka bot tsako swi komba ku a DJ or o gate crash xikan'we. Ni vone post ya Misa wa Ntolo aku loko u ri artist u nga bukiwangi ti 16 ta June. Veta u tshika. Or ni kombela u ri. Botsi ni balo ite ku na titlambi leti ti tiviwa ku hi tona na vandyangu ku hi to titlambi. Mara ya hinkwenu hi sungule kwalano ka ku u tiviwa hi tichomi na vandyangu. But then loko famba nkarhi va kha u tiveka. Okay, namuntlha ni le Atsanini a Smoke House a Gapane. Okay. Kusuka kona ni ta ya a Saselamani ka Rashid. Then kusuka kona ta va ni ka Minga Antidote. Yeah. Okay. Before mi pfala mi nga tsundzuxa yini aka vantshwa i siku ra vantshwa namuntlha lava lavaka ku kumeka va teka timhaka ta vuhlanganisi or vu DJ as a career ya vona mi nga va tsundzuxa yini na challenges leti n'wina mi nga hlangana na tona xikan'we na timhaka ta nkoka wa xikolo hikuva siku ra namuntlha ri na significant yo karhi aka vutomi bya hina ma-Afrika-Dzonga va hi ferile vanhu hi vona vanhu va mbale uniform namuntlha van'wana va swi tivi ku why ku mbala uniform na swin'wana mi kuma munhu a punyalini a mbale na uniform la ndleleni a punyala ku tlula na munhu loyi a nga punyiwa hi donki a mbale uniform. So mi nga va tsundzuxa yini vantshwa hi timhaka ta music munhu a nga hanya music ntsena or u fanele a swi mixa nyana hi ku ya hi sweswi mi nga swi endlisa swona. Mina I would prefer ku ri munhu un'wana na un'wana or muntshwa un'wana na un'wana loyi a tibyelaka ku la ta nghena ka music xikolo a ku vi xilo xi rhangaku mahlweni. If you have a chance ya ku u ya xikolweni go to school because a wu swi tivi ku ri mundzuku ri xa njhani. Ta mi nyika example hi nkarhi wa COVID. Hi nkarhi wa COVID ti-artist to tala ti ri ku complaineni. Why? Because ti-artist to tala a ti le ku tirheni van'wanyana a va yangi swikolweni and all that, so they only depend ka ti-gig and all that. So loko ti-gig ti nga ngheni u hanya hi a wu koti ku producer munhu ku nga fambeli. Exactly. So xikolo the way mina ni nga swi ndlisa xiswona ni rhange ni ya xikolweni ti byela ku ri okay wo ni heta xikolo even if ntirho ni nga wu kumi at least I have something lexi xi nga kona xi nga pfula bindzu ra mina ni lokisa tiketlele na tiayini na swona. So ni ta ku xikolo a ku vi xo number 1. Xikolo a ku vi xo number 1 and then music a wu ti kandzhaku a ku vi side hustle. Music a ku vi side hustle na loko ku ve music u fika u famba mahlweni xikolo a ku vi side hustle. No, The Roka. Mana siku ra kahle. Oh, va la ku vutisa swin'wana maxaka va vuye futhi. A hi The Roka. Swa fana. The Roka swa fana ka rokiwa hinkwako. So The Roka ka fana. Xi one. Le ka wrestling. Kwa swa wrestling. Mavona na physique. A na ku vutisa majima ni vo minkarhi yin'wana mi ri ku tlakule ka tsimba ni mina n'wi
Bunjani? most ta swa n'wina vanhu va xisati va karhata ne vanhu vo fana na hina vo loko ba moya a wa na yena va n'wi lavi a va n'wi lavi ve hi Jimmy ti-weapon ni sure ku yi influence hi ngamu leyi ne Yeah, mi sungulerini swo tlakula madisimbi so tlakula a xikolweni ni tlakule nyana loko na ha ri varsity but ni hetele ni swi tshika mbani loko ni heta ivi ni swi phusha na swona ni yima yana ni na ku pfa ni wisa wa ya nkarhi wun'wanyana pfa u bayisiseka maxaka ya tsakangi yi tshama yi kha yi mi nghenelela hi ri mowa na ku pfa u bayiseka u nga yi jiki mara sweswi i xi lexi ni nga ti byela ku ri okay ni xi nyika nkarhi wa xona ne every day nampundzu gym ya ntirhweni all right no i mhaka ya kahle hi khensa loko mi te namuntlha a swi tiva ku munhu wa busy ma swi twa sweswi mi ya tsanini that's like a 3-hour drive now to Tsanini na pothole and then tlhe mi jika mbuya mi ya antidote asalem so tigigi leti a ti fambi kahle hinkwato a va mi fili ku tlula le ka lady shicks le a mi get crush na sweswi lo rambiwa sweswi a mi yirisiwangi sweswi playlist ya n'wi fane yi va more than leya le ka lady a ni ri munhu every time loko u ya kha u endla swilo u va kha u gaina na experience swi ri next time ni fanele swi endla so no swi prepariwile a tivele tinene khense swinene hi swona sharp Jim kam ku danki va kokwani hala ndzeni one of the best songs ta n'wina ni veta ni ku a Cool.B va busy hala ndzeni twana vana va kha va yimbelela danki va kokwani ku na singalong ya kahle ngopfu i risimu leri ri nga fika ri nga vi na age group kahle ne i risimu leri nga rhandziwa n'wana na n'wana that's true mpfukeni mani swinene mi right hayi hi ka tomi swi famba njhani hayi loko fosteleni ku fosteriwa na ma hi vona kha wa pfuka hikwala hinkwenu loko weni pfuka loko fostela vutomi loko fosteleni because loko wo lava ku swilo swi famba hi ku u swi lavisa ku yini then ku nga endleki nchumu lero perfection a yi kona kahle kahle Cool.B vanhu va mi tiva hi Cool.B vito ra n'wina ra leri nga ra ka government na mina ni tshama ni hleketa no swi hleketa sweswi ni nga tshama kwala vito na xivongo swa government brilliant xivambu maka xivambu brilliant xivambu okay mi huma kwihi kaya ka N'wamitwa hansi ka Greater Tzaneen municipality ne vanhu vo tala ni xava va nga swi tivi kusukiseni namuntlha va ta swi tivi a va nga swi tivi va nga swi tala tivi ngopfu ne phela mina a ni nga mi hambanyisi between Cool.B na Tsonga Prince a ni nga mi hambanyisi mara ku na siku leri ni nga hlangana Tsonga Prince vheta ni okay Cool.B lowun'wanyana mara Tsonga Prince lowun'wanyana a hi n'wina ntsena vhele i vanhu va ku tala lava swi va kanganyisaka ne genre leyi mi nga le ka yona i genre leyi nga I think it's on its own a genre leyi yi nga I'm sure I'm talangi ko va n'wina na Prince for now because even if u kuma munhu loyi a rhandzaka that kind of music usually if a nga tlangi nsimu ta mina u tlanga ta Tsonga Prince ne a swi mi olovele or ni ta ku swi mi tikele njhani or swi mi olovele njhani ku kumeka mi ri ka this genre ya n'wina mi ri vambirhi ka nkarhi wa sweswi and loko ni swi chekini i genre leyi yi va ri ku ndla yi hlohloteriwaka ngopfu hi masati ma hala ka hina hala kaya kahle there are a lot of people lava yi tryaka it's just that a hi talangi na hi endlaka hi kota ku endla ku vanhu va kota ku relate more special youth because va ku tala va endlaku va yimbelela hi ku ya hi leswi va nga yi twisa swo from tirusi ta yo ti suka kona and sweswo swi endla ku ri loko hi fika la South Africa la loko swi ta ka youth a va koti ku hatla va kuma attention ya youth because of loko va composer hi makomposelo ya leswi lavaya va khala va composer swona and a ni ma swi vona ku generation to generation ku tshama karhi ku va ku ri na ku cinca so swi vula ku ri ni nga vula ku van'wani va tsandzeka ku penetrate market when coming to that genre same applies to ma vona hambi ku ri music wa xigaza
loko munhu o fika la ku yimbelela hi mayimbelelele ya khale ya vu no fika la ku famba line ya nga kombisa hi mani ya George Maluleke or watatani Makhubele exactly swi nge fani na lo munhu loyi a swi fambaka hi leheni ya sweswi ya vu Jiwanu va Beni Mengani na van'wanyana but ngenani akuna king so n'wina swi mi olovele ku fika kwini or swi mi tikele ku fika kwini ku yi penetrate this genre actually ani nge vuli ku swi lo olovela kumbe njhani I can say maybe it's luck because mina ni lo endla from the very first song leyi ni nga yi endla vanhu va vhela va va interested okay from the very first song a swi vuli ku ri maybe ani lo gain experience ya ku tala or something no lo na yi endla vanhu va vhela va va interested from the very first song ku na risimu rin'wana ra ku u vulavula hi mina la tikweni a ri la mavabyi what ni nga ri endla during lockdown that was my first song of that line yeah so vanhu va lo fika va va interested a ku ri khale ni vulavula hi genre ya koho genre ya koho okay se mara n'wina mi sungule rini ku yimbelela na swin'wana and me kahle ku yimbelela a ni nge vuli ku ni sungule rini ni lo kula na swona mara ni sungule ku recorda hi 2012 se a mi endla music wa yini khale genre ya a ni endla rap ni swi vonile ni ra rap leriwani yeah a ni endla rap loko ni sungule ni sungule rap so Tsonga rap yeah okay yeah so mara u kuma ku me ni rhandza music wa ku va na lava sound ya ku yi va na ti-rhythm because usually loko u yingisela rap a va yi tlangi hi ti-keys they just make any sound as long ku ri na drum kit so swi ni olovele ngopfu ku ri ni huma laha hi mhaka ku ni fike ni va na laki ra ku na swi kota ku compose swilo leswi nga na ti-rhythm swa ku swi kota ku yimbeleleka nga na ti-keys to karhi so swi ni endle ku loko ni try that other side swi ni olovela because anyway I no ti endlela swilo leswiya okay mod producer okay that's nice okay swi na ku nyiko itlele la musi yeah no ku endliwa swo tala ngopfu so hi mako ma ti producerla sorry Mashaka okay ku na vanhu lava mi nga va producer n'wina hi n'wexe loko no hlaya ndla hlaya va ku tala ngopfu mara ho ni zama ku summarize ka vanhu lava ni nga va producer tinsimu ta koho ti dlina ti va popular ni producer risimu ra Nomonde featuring NC ra Mavavana na tin'wana ta Nomonde ni producer n'wina mi nga vumbunula Nomonde ka that genre because a yimbelela R&B ya deep so but ani wa swi tiva ku ti-territory a ti fani so hi me ni nga n'wi nghenisa ka this sound R&B loyi endlaka swi nga endleka ku na u yingisela u ri so leswi nga vula botsini ta tinqambi ro tiva kwalaha mutini wena u tlambi so loko let's try to create something different so because voice una yo she's talented swi endle ku ri swi n'wi olovela and then loko mo langutisa after loko a nga endlangi tona letiya a swa ha fanangi because the people lava nga fika va lava ku take over in a bad way ya ku lava ku endla nyimpi va tsandzeka ku twisisa ku ri she's a vocalist not an artist not as she cannot write songs so loko va fika le va n'wi tsaleli tingoma then that's why va n'wi onhele career as I'm speaking she's silent because of that okay because kuna vanhu van'wana va va na voice but they cannot write songs I know Brown Dash na yena nga swi koti ku tsala tingoma a tsaleriwa exactly mara he was popular I know hi man'wana mara Mashaka wa la ku vutisa yin'wana va la ku famba u busy namuntlha mali ku busy xivutiso xivuyelelo but hi ku loko ho ka hi nga vutisi va yingiseli va ta kwata ku ri Mashaka va ta ku na vutisa ku yini ku va na sati ku hi fane un'wana na un'wana hi fane n'wi vutisa kahle n'wina mina crush na mani na Dee Roka i xivuyelelo va nga ku ni na xihlawuhlawu no va vutisela no nsati a nga se va kona a nga se va kona available
unavailable mara anisiba na nsaka Yeah. lero kahle nova lina leswa so maybe Mi ko market kahle kahle. leswa kuna munhu wo karhi wo maybe loko o fika ka level ya leni lava ku ya ku convince mi ta rungisa Gele. I voice ya sorry Mashaka. Yeah. Futhi. Hayi, kule ku Yeah. tikeni. Danki wa kokwani. A ku khensiwa va kokwani ku va va endlele swin'wanyani kumbe xana ku humelela yini. No, Ku ri simu leri nga ninginisa timbilu ta vanhu va ku tala. ya in eko leswi a ni vula swo ku i fane kota ku tiva territory Yeah. in iskena environment ya ku vanhu lava ku va yingisela muziki wa va languta va lava swa njhani Yeah. so my target market ya me ya ku ri youth Ne? so loko ni ku target ya me market ya me ya ku ri youth ndi yazi okay ni la ku ringeta ku endla something hit sound leta xikhale phela sound ya dangi kokwani yi old maybe loko mi yingisela hambana na sound ya Justt Makhubele ya va mhana Sivongile ni vulavula hi matlanga ya ti-instrumental I wanted to use that old sound in a fashionable way so wa swi tiva ku vantshwa laha ku vulavuriwaka hi mijolo they are always there Yeah. Vo Mashaka. Vo Mayitla Mashaka. loko vutise ka timhaka ta mijolo na swilo. Jaji leta ti phamelanga swakudya. ayi hi xapi njhani So mi pfupfule kwihi kokwani Makhubele? Anti loko ri xivutiso lexiwani a xi vutisiwi before ni fika. a xi nga vutisiwa And mi tlhele mi swi vone ku crowd yi reacta njhani loko ku nghena i legend la na vanhu lava nga vulavula ku ririmi ra hina. Ni voni va reacta hi ndlela yin'wana loko ku nghena kokwani Makhubele la stage. no a ni wa swi vona hi bra mina as I said again ku kuna ti-generation leti le ku cinceni every day munhu u fana na Justt Makhubele i munhu wa ku music loyi a nga wu endla a hi lowu tiva ku hi youth sweswi Yeah. ene vanhu lava va endlaku ti-event sweswi va targeta youth hi yo yi kota ku attenda ti-events so munhu wa ku fana na Justt Makhubele a swi endla ku a tikuma nga ha ri ku bukiweni because of that so when you check vanhu va ku fana hi ndlela leya they need us ku va hi va nghenisa ka market in a different way you create a song where va tsalela risimu hi ku ya hi ximasiku lama and then you bring them back to market sweswo va loko tikumeni ti-bookings and everything because of youth se ya va recognize navo and It's a then recognition. exactly Mpfuxelelo. Refila boy a Mozambique kumbe a Maputo. I munhu loyi a tivaka ku tseketsela so. A nga na ti-break mhisa luya. Swi mi hlangane njhani na mhisa luya mi tlhe mi fika mi endla swilo swa kahle. Refila boy hi hlangane ka ti-event ta le Mpumalanga so leswa i lo fika duma ngopfu hi swona mara a swi vuli ku endla swona ntsena Yeah. the reason why ku tale ngopfu leta ku tseketsela ngopfu is because Refila boy is a politician Yeah. so Really? yeah so is the reason why loko ye ala ku veka point Yeah. political i veka hi risimu Yeah. so swi endla ku ri a dume ngopfu na hi leti ya tin'wanyana mara is also a good artist na loko swi ta ka leswin'wanyani wa swi kota ku swi endla kahle hi ndlela ya kahle Okay. No. I know it can see. Before mi va khensa yo hetelela mi tirhe na legend ya Xitsonga yin'wanyana. Loyi a nga humelerisa vanhu va ku tala dokodela Joe Shirimani. Swi tlhela swi endla kahle mi hlanganisiwe hi yini na dokodela. Mi me ni na sweswo loko ni ri na interest ya ri munhu a ni jikajiki I go straight to that person loko a nga swi lavi loko a swi lava and then hi tirha a ku lova na something special xi nga endleka xi hi hlanganisa I just get ni loko ma contact in phone and then hi endla arrangement va olovela just like that Okay. I can say ngopfu. Na mina ni komme mi nhlamula ka inbox. Yeah. collaboration. abafoyini kunene inbox ya ka Facebook ayi hlamulekisi Ayi hlamulekisi. message yako nge reply message yo 1000 weekly yi tshama yi tele so if something ulava something xa fast tirhisa ku foyina iko contact kwala ka page leyi tshama ku yi on because la ka Facebook ta hlamula it auto reply ntsena la Okay. A mi chavela va xirhundzu vo fana na Mashaka vo tshama ka va mbutsela ku hey mutekile mutekiwangi. Sasho nje va hlamuleki. Sorry before ni hi pfala Mashaka. So i ku hi vulavula hi mhaka ya Facebook ivi hi vulavula hi mhaka tinambara ivi swi ntsundzuxa mhaka yin'wani I think a hi vulavula yona tolo ya ti-managera na swin'wana mina managera or mina record company leyi mi nge le hansi ka yona or mi tshama mi va a hansi ivi
Yeah, mina lo tirha na record company yin'we ntsena na ha pfukanga ni tirhe na yin'wana. So ani manage na ti endlela hinkwaswo. Ku humelele yini kuze mi nga vangi ka yona? Ni lo fika ni kula ni swi twisisa ka can do it ni lela kahle hi moya wa kahle. Akwanga na philipili leyi affecta ka makhadzi so. Oh, Me ni lo decide ku se ni swi vona ku I can do it. okay. So ni va lela va swi twisisa ku so ni nge he swi koti ku reporta. Okay, na nge swi koti Yeah. ku reporta. That endlela Yi ene. veki kahle ngopfu. A ma ha ri ka 9 to 5. So mina Yeah. studio xa n'wina ndlwini or xi located somewhere? No, studio xi le kaya straight. Yeah. So mara ku nga se va khale xi ta va koho sayitini laha ku nga ta amukeriwa munhu un'wana na un'wanyana lava ku lava ku ta va ta endlela and everything. Ko va busy construction ya koho. Okay. As for now na ti-customer pfumeleriwa a hi endleli vanhu van'wana kahle kahle for sweswo. Oh, a na ha la ta ku ni ta record ya mina. A ni monanga n'wanga mi tirha na Mapela ka the last album or no mixela na un'wana? Mapela the boss? Ni lo pfuneta hala ka swa engineering hala ka ku recorda a ni zangi ni nga tirha na yena. Ne. Kahle kahle mi fuwile vanhu lava mi nga tirha na vona. Ba Ai, tele ngopfu. yi fuwile. Yi fuwile. Loko ho lava ku vulavula that's why hi fanele hi va na episode ya yo yi ri yoxe. Yi ri Yeah, hi fanele hi ta kahle hi nga jahi cause na swi twa sweswi hi le ku jaheni. Le ku jaheni, Le ku jaheni because ku na layini vo HW Makhubele vo Justt JB vo Ntombi ya Mutsonga ku ri hi le ku jaheni na dyambu na n'wina hala tlhelo. Mi le ku Yeah, heleni yeah, kun'wanyana. ku busy. ta tele ngopfu. Masona nyana. Ta tele. No, hayi hi ta hlangana futhi mashaka va ta khoma nambara ya n'wina kumbe hi nga tlhe hi hlangana futhi kwa Kumbexani va nga yi tirhisana swin'wanyana leswi Okay, no problem, you can say. You can sing off it. You can see. Thank you. CMC. Shangan gang. Matsavero hi vula le Ka next. ka next. And then ina Ntombi ya hina. Hi Xitsonga ve rini kambe modlara? N'wambhuri. A wu ri n'wambhuri wa rini wa le kwini? Okay. Like title ya mina ya ku hetela ni. Yeah. Yeah. Miss Minga first runner up. Miss Ming. Oh, Maga Ming. Yeah, no Makhubele. Mina no Maga Joseph, u ta ka Joseph. Swi nga endleki u tika Joseph. Le hansi ka Minga. CMC. Mi kwala na. Noma ka Mdawu. Indigenous Language Champs Awards na n'wina mi kwala. Ya na mina ni kwala. Ntwe mo ku na rito rin'wana ri nga mi duvule nyana loko kha swi nyikiwa spelling bee lava. Kahle kahle ku haleri nga ni duvulangiki. Swo tirha ku Ti sound tin'wana na mo nga swi hlamuseli. Hi nga ti tolovelangiki vanhwini. I siku ra busy namuntlha i ti 16 ta June mi nga vula yini ka vantshwa? Ya aka vantshwa ni nga khota marito ya kulukumba loyi a nga sungula ku endla movha wa Ford. Loko ni nga teki movha hinkwato ri Ford ntsena kusuka tidonkini and ri Ford. Henry Ford. Yeah, so ni nga khota lavantshwa Henry Ford or if you think you can you are right. And if you think you cannot still you are right. So ni nga hlohlotela vantshwa ku loko ku ri ke no hleketa ku na swin'wana lava ku swi endla u twa ingaku u ta swi kota u right ngopfu and loko ku ri u twa onge u nge swi koti okay no so right so make the right choice. Make the right choice. Yeah. Na liya ngo a hi swona. Yeah, loko ku vula wena then i mani a nga ta endla ku swi kota. Ne ku hava. Yeah. And then va ku nyika mavito man'wana mo tala ngopfu me a na swi tivi no ni fanele ni tirhisa rihi i charity ku na rin'wana ra xichangana hlaluko van'wani ve huwe mani loko va ku vitana lama a kha bye maxaka laha ku A ni vula ku le xilungwini le ve ri mavatsandza se ve ri mimelukuhle. Mimelukuhle. Mara me loko swa xizulu? Yeah. Leswi mi nga swi mbala Ne Swa- loko swa a ni xilungu. mina hi xilungu ve ri cultural diverse or something like Yeah. that. Ne. Okay. And then when fananisa u fana vanhu va ka Mbokota Van'wana ve ni fana ni va ka Nyambi. a wa ka Mbokota Se ni sungula ku vutisela ti-question kaya. Van'wani vo fana va ka Nyambi ne? Yeah, a va hembi. a va hembi o wa ka Mbokota No, ni wa ka Sambu. so why fana U tlhe u fana va ka Vandesi. wa ka Sambo ka Minga. Yeah. Oh, okay. Oh, wena u nga vula marito mangani ka vana lava nga la ndzeni lava nge le ku spelling bee na vona Okay. marito mambirhi manharhu. Ni nga swi vula ka vana lava va nge le ndzeni ne. Always remember this quote by Oprah Winfrey. Yeah.
always be on the driver's seat of your life, because if you're not, life itself will drive you. Ne. I always say that. Yeah, I kore- advocate for youth empowerment, and I actually believe that in order for the youth need to step in. Okay. And they should not depend on 6 to 6 jobs, and they should be innovative enough for the skills to carry. Okay. And ku kota ku hi swi achieve sweswo a hi sunguleni ka vana lavatsongo. Yeah. And then hi ku ya hi wena leswi u nga swi achieve up to this far i yini lexi u nga xi vulaka ku ri ni xi achievini and then if mina ni swi kotini na n'wina mi nga swi kota as vana lava va ha ri ku kuleni. Okay, because like I will mainly talk about education. Mina ni munhu wo ni rhandza swa xikolo. Ni rhandza swa xikolo swinene. And leswi ni nga xi achieve ngopfu, let me just talk about my matric results. They were so exceptional to that extent ya ku ri a ni tshembangi na mina n'wini. Na loko ni langusa laha ni humaka kona hi swa xikolo na yini performance ya mina. So leswi ni nga swi vulaka ku ri ku tinyiketela na ku susa ka ku swirhalanganyi leswi swi nga ku disturb-aka ku focus-a ka swa xikolo swi important ngopfu u kota ku fikelela, because swa xikolo swi important ngopfu evuton'wini. The youth needs to make sure that education mahlweni, skills and being innovative swi swi ri mahlweni sweswo. Okay. Mchava, mina la ku vutisa swin'wana leswi minkarhi yo tala I know mina na n'wina hi tshame hi va ka debate yin'wana ya powerful ngopfu. Yeah. Na Botsini. Yeah. La ku munhu wo debate. Loko swi ta ka debate ne swi nga swoni Mchavi. Until Ayi tlhentlhi. Okay. Ku na debate yin'wana ya timhaka ta politiki hi masayiti ma vantshwa. I vote mainly because lexi mina xi langusa ku timhaka to a hi le ku voneni ka ku cinca. N'wina mi ri yini or mi tshame mi vote Mchavi mo ni mi vutisa kwalaho. ene swilo leswi ni nga se tshama na swi byela vanhu loko kha hi bula hi ri vambirhi hi ri vanharhu a ni nge se tshama ni tsakela ku swi vulavula a ni leswi ya voniwa hi vanhu vo tala a ni swi tivi ku swi ya ni pfalela tindlela ku fika kwini mara I think teiso wa tshuxa a ni se tshama ni vota ene na malembe yo talo wa ni fane ni voteni ku fika ka nharhu. Mara next time ni ya ku voteni and it's one thing that I would actually say to every young person, because kuna swin'wana nga tshama ni swi pfupfula a ni sure ku swi right or swi wrong na or hi swona or hi swona na. Very loko mi nga vote majority ya ti vote leti nga votiwangi ku loko ri ku tshama u vote ti ya ka the ruling party leyi ri ku ruleni. Hi leswi ni nga tshama ni swi kuma nkarhi siku rin'wanyana loko ri ku tshama u vote. Loko u nga vote u tshame u vote ti vote letiya ti nga vanhu va nga votangiki ti ya ka party leyi nge le ku ruleni. Okay. So I think it's very important ku vanhu va vote. A ni tivi ku hi side ra n'we Mchavi n'wina mi No, mina hi side ra mina ni langusa rito ku vota kona hi koxe. That's why na le South Africa loko sungula ku se ku votiwa hi 1994 a va vula ku ri se ku na ntshunxeko munhu se a nga chuza lexi a xi lavaka. So mina ku na lexi ni xi lavaka so yin'wana ntshunxeko hi waloya wa ku hano mina swi ri ni right. n'wina mi ri xin'wana na xin'wana xexi xi tako a xi ya swi vangiwa ngopfu hi ku twa ingaku na swi twa ku veri ya vote is your voice mara kambe swi vangiwa ngopfu hi ku twa ingaku vote ya mina hi voice ya mina. All right, no. Mchavi a hi na to tala namuntlha a hi na ta letiya to fana ta siku leriya leswi ukulukumba loyi a nga kona namuntlha luya wo rhandza maharihari mo rhandza maharihari a nga kona hi musini u na swine flu. Oh yes, swi endli kahle. So namuntlha mara hi n'wi xela ku hatla hola. Mara hi n'wi xela ku hatla hola. Okay. No, but thanks. Hi khense ngopfu N'wamburi wa ka Minga wa lembe ra a mi swi vutisanga ku xitekiweni na oh
It's how my car would this a question, yeah. And then the next time on scala, Yakui. Very, very take win now. Ah, sorry. Chavi, taza hlangana na kambe mina na n'wina hi tshama hi ri swin'we ni twana sweswi mi ku makongoma kun'wanyana ya kwale hlangana ngopfu so hi ta hlangana kwala khensa ku vambe na yena khense ngopfu ne ku nkarhi wa khensa ku vambe na yena hi tshama kha hi vula ku hleketiwa swi tlula na mali ne ya ku hleketiwa me hi hlawo vanhu lava nga laha va tele ya ku va me hi hleketeni a hi twe hi ri special hi n'we mi hindla ku special thank you hi khense ngopfu thank you hi swona hi pukile mi hi n'wina vanhu lava hayi a na ha mi hlamusela ku tinsimu ta n'wina ne ti ni tsundzusa papa okay ti kha ti chaya hi omega yi tirha hi tibetiri tin'wani letiya tikulukumba ni swi tuka va ti vitana yini ku na betiri yin'wana ku ri na tikhaseta tin'wani va ti faka ka beke yin'wani ya leda ku ri ta n'wina ta Jojo Maluleke ta Dr. Thomas Chauke ti tele laha ndzeni ka beke laha okay hayi tshame na legend yin'wana kulukumba ngopfu nge swi twisisi loko ni vona vona ne tsundzuka papa ntsena tinsimu ta vona ni ti chaya minkarhi hinkwayo ko ya ku a ti helelangi online a ni swi tivi ku ni nga ti kuma njhani ti helelini hinkwato leti nga laha ti helelangi mi pfukeni mara hi pukile hi pukile u puxela n'wina hi kona lava nga mi tiviku lava i HW Makhubele the legendary vinyi va noti ya hi le kaya la ni vonini loko ni kha ni tlanga tinsimu ta n'wina ku na kulukumba wun'wana ka risimu lera ro sungula ra n'wina ku na Nqambi a va ku i Lucky ni rivele xivongo xa yena ya yena a ku ri engineer ya n'wina ne a ku ri producer ya n'wina hayi no swi sungulerini swa mutlambi ni tsundzuka ku na n'wana n'wate i 1965 Nqambi swa tikatara xa 79 Mashaka mtsaliweni ngwezani va kona a ni nga se zani va kona and then swa vutambi swi ta sukusela kwihi ka timhaka ta xigubu hiku lexiya hiku ka tinsimu ta n'wina xigubu lexiya xi nga sali lexiya a ku tshama ku ri na xigubu lexiya risimu rin'wana na rin'wana loko mo ri yingise kahle ku na xigubu ku na xingomani se swi ta suka xingomanini ni sungule vuyimbeleri hi Xitsonga xa ka hina ne xa xigubu ni sungula ku va ni ri artist ni kamba kwalayo ne kha ni cina swinene swi nandziha loko ni nga se cina mi nga ha tlakusa sweswi nenge mina na ku mbona mi cina ko va ku a ni tiveki la ku hi mina mani mara a kosini wa papa hulu wa mina nda swi bipa leswi ni swi vulaka nda bipa xivongo ka kosini wa a mi ri ku cineni Okay, xivutisi xa kahle. Ende loko hi vulavula hi timhaka ta ku cina na hi voni a mi ri ku cineni a
nkosini wa voni mcina laha ku ri na video yin'wana na yoho yi kha yi famba se maxaka ku va ha swi kota ku cina va ha swi kota nyiko i nyiko a yi suki ya loko no nghena kwahala mpela ni lo vekela xirin'wana xa menu ni yima lahaya va nga mi tiva kahle ta twa vo tala va nga ha twisisi se timhaka ta vuqambi ti sungule kwaleni ya ka vo 17 ni sungule ku yimbelela vuyimbeleri bya Xitsonga bya tikatara hi 79 ni rekhota aka record ka radio Xitsonga a va hi vitana radio Tsonga ya ri la band stop a yi ri la band stop ngana lonene ngana lonene radio Tsonga a yi ri la hi mhaka ku a hi fumiwa hi hosi Tsan'wisi chisa nyama ani ni ku nga na kharabani ra mabori na a ku lowu ya nkoka wona a ku ri radio Tsonga laha hayi kona no swa twala se hi ta ka timhaka ta voice ya n'wina mi controla njhani mara hi ku sweswi na swi twa ku voice ya n'wina a yi kona laha ka risimu leriya ra ku na qambi yi la ku vulavuleni ene ku na leti ma ha ku ti humesaka sweswi tinsimu voice ya n'wina a ya ha ri hala ka liya loko wo la ku yi fananisa na le ka ku na qambi na le ta ha ku humaka sweswi a ta ha fani ngopfu a ni ri se ka kuriwa a ya ha ri kona kahle a ya ha pfumeli kahle mara a ringetela maringetela no yona mi controla njhani mara a ku ri timhaka to a yi ri kona sweswi yo ka sweswi ku kuriwaka a ya ha ri kona kama lowuya a ku fikiwa ngopfu na laha okay sinya wa tshava a mi ri la sinyeni wa tshava a ni ri ka jani ra Xitsonga mara mani nga tumbeta ni vula ni ku imbangi ku va vula cigarette loko va ku mbangi so n'wani nga yi tumbeti a ni ri na phepha ra yona a ni boha kun'wana na kun'wana laha mi ku lavaka laha ni ku lavaka se loko ni lava ku ya xitejini a ni rhanga hi ku boha dzolo ti tshwaka kahle na loko ni ya nghena a xitejini a ni va ni ri kahle hinkwaswo swi tshamisekile so ku rhekhoda hi nkarhi lowuya cause nkarhi lowu mi nga sungula ku rhekhoda wona a ku nkarhi wa xihlawuhlawu a swi tika ku fika kwini ku rhekhoda or a swi olove ku fika kwini ku rhekhoda hi nkarhi walowo a swi olove ngopfu a ku nga ri xihlawuhlawu a wu twi van'wani va ha vitana na ha ri ka swin'wana a ku nga ri xihlawuhlawu a ku nga ri xihlawuhlawu nkarhi lowuya sweswi hi ku nga na xihlawuhlawu matala mfumo lowuya a hi ku na xihlawuhlawu a va nyenya leswi swi humelelaka sweswi hi ku vukhamba a byi nga ri kona a ku nga ri hava na vugevenga a byi nga ri kona na ripini a yi nga ri kona hi nkarhi lowuya vayisa lavaya a hi ku a va hi zonda hi ku va swi vona ku ri a hi kahle orati va yime kule sweswi ku famba yini sweswi ku na nchumu a fambi nchumu wa swi vona ku ri kureliwa njhani sweswi hi lwa gezi ntirho wu kwihi kwala loko ya suka loko ri ya chena mpundzi ta kuma ku ri un'wanyana n'wana i rhipiwile un'wanyana wa xota a nga fikangi kaya ka voho va xekile hi nkama wa va yisa lava a swi nga endleki sweswi u ta kuma ku tshukile laha i phensaphensa ntsena va lava ku ta vona ku ri ntirho lowu wu fambisa ku yini
na loko mi ya chayisa kuma ku ri mi famba kahle a ku na boya no Ne. se va yisa lava mina va hoyozela ntirho wa vona Ne. wa vona mi a tirhangi joni ni tirhela mapurasini i tipati tingani sweswi leti lwaku na ANC A ti tele. sorry hi xinkama lowuya wa va yisa lava tipati i timbirhi a ku ri na top 5 na top 10 top 10 a yi ri xambulele xa ku languta n'wina mi nga rhanga phambili Hi swona. laha mi hambukaka kona va ku hey vuyelani 2 ene va yisa lava a va nga teki xisiwana va xi veka xitulwini ne a va swi tiva ku ta yiva mara hina sweswi un'wana na un'wana me sweswi na swi Ma swi lava. ni na yini ene a mi swi laveli ku mi swi lava ku mi lava ku pfuna vanhu mi swi lavela ku na mi ku lava ta ku kota- yiva. na mi ni ta kota ku khuphuka nyana wa swi twisisa i njhani nkulukumba loyi a nga kona sweswi hi n'wi venga hi n'wi vengile mara i wendle yini ene hi yena a nga ku hi pfuneni swinene makhamba lama iwaka wa teka hi rin'we rin'we a ri hoxa jele ne sweswi ku na mhaka ya ti-350 i ti-president tingani leti nga endla sweswo why a endla leswi i na swa yena a hi mali ya mfumo liya i mali ya yena ne a nyikelaku ku ri vanhu va mfumo va kota ku dya kahle mara still hi ri a nga kahle kahlekahle ka hina vanhu vantima ku na lexi nga ri ku kahle hina vanhu va ntima a ku na lexi nga kahle aka hina lexi xi nga kahle hi xibayi hi makahle makahle ku xi suka wa vona loko a ri mina kusukela loko ku nghene mfumo lowu wu tirhe yini mfumo lowu nga suka wu tirhile i wa ntsan'wisi wa ximoko xa rixaka nkulukumba loyi tirhe ngopfu i tlula i nasikana na phati leyi ya hina kule na sweswi phati leyi ya hina a yi se fika la ntsan'wisi a nga famba hi kona tihoma ti nwa mananga swikirepa swi ri kona khwatini ene so ya kwini mati sweswi hi nwa mati yo bava lama mi ngo ti endlela hi n'wexe lama ntsan'wisa a nga borhi tiboho a hi nwa mati ya kahle yo titimela mo famba hi tisima hi phayiphi ya simbi hayi ya plastic hi madala a hi tiphina na loko nghena bavhini a wu hlambi basa laya sweswi mati fa i chela xisibi xa sefo u chela xin'wana ku ri swi kota ku seyivha mati lamaya ku ri ya kota ku ku khoma nyana hayi mhaka yin'wana yikulu ngopfu hayi mhaka yikulu leyi wa swi vona kokwani Makhubele sweswi ve le ku vekeleketeni ka phayiphi van'wani va koneketa kwalaha ka tiboho va ku hi ta chela swo karhi ku ri ya tani va kahle ku ri hi ta va lava ku endla yini mali wa xin'wanyana xi laviwaka ntsan'wisa nga lavi mali ya wena ne a ku nwana hlamba basa kumbe na xikimi endla xikimi i sweka i endla swakudya vanhu va ta ka wena va ta xava va kota ku dya va hanya hi mati ya straight hayi a ku hakela a yi nga ri kona no na mi twa kokwani mara sweswi hi yimele nge wu aka phati leyi nga ka yona hambi yo zama ku lava ku ta zama leswinene ku na tiphati to ringana 10 ene na vo va lava ku yiva futhi tiphati letiya ti huma kwalaya ene so hi leti va nga yiva kwalaya se va vona ku va na mali va sungula ku endla tiphati ta vona
loko va vona tiwa va tlhelela kwalaya va tlhe va tlhelela kwihi a ni ri va lava ku ya yiva futhi va lava ku ya ku yiveni futhi se i mfumo wa njhani i tiphina njhani hayi khona a yi nge tiphini se nkarhi lowu ya n'wina swi mi olovele ngopfu ku endla swilo hi mhaka ku mfumo lowu ya wona a wu ri kahle languta sweswi jaha ra mina lexi ni hluphaka a mi kuli n'wina hi mhaka swidyanadyanani leswi mi nga na swona sweswi ne hi dya tincondo ti tshame 10 years afrijini hi lembe ra vu-11 ya xava wena i ta sweka ti endla yini mirini wa wena swi aki nchumu ne hi leyo mintungu ya mavabyi swi huma kwalaha swakudyeni na hi madala mani dya swilo swo bola i hanya njhani mani u nge hanyi hi sobola sweswi va ri ku na mazimba lama ya nga hoxiwa u ti-5 randi lani se ti-5 hi ma lama nga hoxiwa ti-5 rand va ri ku na mazimba lama ya hoxiwaka ti-5 rand 10 rand se i ta ka ndla yini ti-5 rand leti la phakati ka tizimba hayi ma tipupula kokwana i ta ndla yini ti lava yini mali ya hoxiwa ka swakudya yi na yini why va foste ku fane u dya tizimba letiya loko la ku fuma esuku ya rhwala nyoka ku na vazinyoka sweswi a swi ri kona khale na i vazinyoka swa ni hlupha mani hi madala na loko ni tshamile ni ku do hi vazinyoka ni kule kahle ngopfu ne a ta ni khomela miranga sweswi mina mo ni gesa 89 ni na 90 yo wa malembe 90 wa malembe 90 ya 90 ni sungule 90 hi ti 1 ta January for this year okay ala ku vula ku hamba mina 90 i ta fika wena na cold I'm cold ku ta fika mara matiso no mi nyika swakudya leswi mi dyaku masiku hinkwawo nda tshika ticondo kanyi ani phani ukanyi anini madleke anini byala anini amini byala vuswa byo bola anini leswi byo bola ko Makhubele teka mapichela matini ku wendla tini ya dya swilo swo bola swi fanele swi ya bola ra vumbirhi futhi swi borile wa swi dzunga swi bolile wa fanele swi bola futhi swa bava swilo leswiya wa swi bava i vuswa bya njhani byo bava swi komba ku ri byi borile ne i dya byi tlha byi ya bola ra vumbirhi se byi faka yini phakani ene swilo leswi mi nga swi lista hinkwaswo swo bola na mtoto wako u borile na vuswa byako byi borile loko tshama hansi i langutisa swilo leswi hinkwaswo ene sweswi hi ko hi nga ku moxekeni ngopfu na vayisa lava nga nghena laha vona a va dyi swilo swo bola leswi swakudya leswi va xaviselaka hina va ya ka tishopo leti ti nga ta
special Eh. va ya xava kona n'wina va ta mi nyika ticonto letiya na tinhloko na yini hinkwaswo why vona va nga xin'wana xa yena loko o teka xiwitsi i xi nyika lexi xi xavisiwaka laha i ku hlongola le le ntirhweni ene so wa twisisa why a hlongola mina ntirhweni loko ni n'wi nyike xiwitsi xa nyanganya xi fana na xexiya a ya ka ya xava xa nyanganya lexa ka yena a hatisa ku n'wana wa yena xi njhani i mavabyi i poison ta tika hi dya ti-small poison swi hi dlaya katsongotsongo se xisinyani ke hi xona xi nga mi fikisa laha mi va mati yelini xisinyana xisinyani ku va na hatiyerile i ku swilo swo tala a ni swi koti ku swi nghenisa ngopfu okay wa vona to ticonto leti a ni ra ni dyi na dya kambe ni fika ni languta lahaya ni xavaka kona loko no kuma se ti tshukulukile ni xava ti karhele ti borile ti karhele ti borile ni languta leti ni ti vonaka leti ta hanasikanana wa vona na to ticonto leti madamani lawa phela a hi huku hi dya tiphilisi tihuku letiya ti tshekeriwaka mimbaha ya tona yi kwihi na mikuku ya tona hi swin'wanyana leswi swi hi dlayaka loko no dlaya huku ya xinto wena n'wana wa mi ku a ni yi dyime huku ya le kaya wa swi i lava damani i lava tiphilisi hi madala i swi sweka nampundzu loko xi veka i nga xi hlayisi kahle i ya xi dya namadyambu i fanekele no yima i tsutsumela xindlwana se i swakudya swa njhani swa ku tsutsumisa se swi ku pfuna yini swi le ku ku hlayiseni swi ku hlayisa hi ta ku yini hi laha hi nga kona ene hi lo swi koka hi tlhaya xihambana xihambana lexi a hi vitana rifu ka hina sweswi wo ti dlaya hina eme ni kule kahle before swi nga si fika leswi ene loko ni swi langutisa ni gwetla ni swi vona swo ka swi nga ri kahle ni pfumeli amkhomi a va ni phamelela ticonto laha ni dyaka laha ni tshame kona a dyaka loko ni ti languta ni kuma ku ri se ti hundzuke mihlovo mina no a ta namuntlha leyi ti borile ti nga ni hlupha ti nga mi tsutsumisa se loko ti ya ni genda kwala ya kwihi wa swi vona se ni ti hlayisile hikuva ni nga nghena ngopfu hala kaya wa n'wi vona loyi sungule ku khoma vele ya ni na 26 years 26 sungula ku lava nhwenyana na sweswi a ni wela hala na loko no n'wi languta ni kuma swa ku ri mbilu ya ma a yi hamba lo saseka njhani loko no mbilu ya mina yo tshika se wena loko u vona xiburukwana xi vambekile hala
ri na lova loko no va xiburukwa xi vambekile i ri na lova i ya tsongola biriviri kwala xilo xikulukumba lexi hi dlayaku hi ene hi ngwetlaku hi khalabye hi vona la vavasati loko o dzaha hi lero ku sungula ka mina loko ni sungule ntanga ya mina ni ya tshama hansi ni languta swi ni byela ku ri loko no fika ni ku hi sesi na malembe mangani a ku ni na 25 years mina ni ri na 30 ni nga n'wi lavi a ni ti byela ku nkulukumba ka mina hi mhaka ku vavasati va kula ku tlula hina yes ene va amukela everybody okay va lava la ku nga best hambi ku nga ha n'wi ringanangi mara loko ko va best i wela kona se loko a suka kona ta kuma mina no ka ni nga wela kona lomuya wo krepa Ako Makhubele se that's why i kuma ku ri ni kule kahle na sweswi na ha ri kahle wa xitiva xinyele lexiya xa bokoto xi ku dyana ni ta ku lamulela loko se xi phasiwile xi ya yima laya xi ku dyani ni ta ku lamulela ni ta ku lamulela ku phasiwa xi ku va n'wi kumile i lo pfina xi ya tshama lexi ku va kumile ku ri ku xa xi ku dyana ni ta ku lamulela se ku fana na mbilu loko hamba no basa njhani lava i swi tivi swa ku ri hiko ku nga na poison ya men'wanuna i swi tivela ku i kombe hi yehelo a wu nga swi tivi wena mara yena a ku ri nghena la i ze ngheni swi twa ku ku na vuloma loko wo ni twa kahle i tsutsumela laha ka buku ya ntima ka Adam na Eve i ta swi kuma kahle ku ri ya lava hi vo swigevenga swona hi swona se loko wo ti hloniphisa ngopfu lava ta kula u fanele u va hlonipha lava loko nga hloniphangi vona va famba that's why mina na ha ri kahle ni lava madebyani na danke hi mzaye hi swona ndamona hi swona famba kahle kokwana okay chap vofundisa ku hambana swa hambana i swilo swo hambana a swi fani vana mara hinkwaswo swi va fundisa mara swo fundisa hinkwaswo swi vula ku dyondzisa phe sweswi hi leswo famba hi va mavito ya van'wani se hi ma tirhisa ku dyondzisa ku mi nga ni byela khati leyiwani yi tsemiwa vhiki na vhiki a ndzi tshama ni vomisisi ya n'wi kulini yi tshama yi ri fresh a yo tshama yi ri fresh i ku vhiki na vhiki ni boheka ku ya ku cineni hi ku se ni fanele ni meka sure ku yi tshama yi ri right a hi xihleko lexi a xi sali loko no ze ni mi hlekela hi xona swi ri ni tsakile a ni lexi xihleko xa hakeriwa i mali vo xihleko mi xi hakela loko ni tanta mi ndlela performance okay loko mo ni vitana for appreciation a very yini leswiyani appearance xilungu xa pha xi famba na xaka yini loko mo ni vitana for appearance swa tikanyana ku ni xi hleka swa tikanyana a ni no fika ni tshama ni mi honokela mi nyika swo dya ni se marhambi wa no
ku va ni ri kona ntsena a swi vavi no hlohlonya a swi hlohlonya na ni ya tshama nje Ne. mi ni nyika mali ncela xikhwameni Mara swi mhlohlonyi loko va mi vitana ku nemuku mara ni fanele ni ndla mata swi ni swin'wanyana. kwatisa njhani nkarhi wun'wana vo tlanga risimu ra mina ni la ku tlakuka ni ya Ne. xiteji Ah no. se ku na ri munhu wun'wana ni nga li thola laha ndzeni loko ni ku ni la ku tlakuka ni koka ni ku heyi hayi a wu Hayi tlangi u swona. tela kusona u tele ku tshama ntsena wena u tela kusona sweswo. Se ku na research leyi ni nga endlanyana. Yeah. Ku mhaka ya vuqambi a yi sungulangi laha hina hi tivaka n'wina as DJ Mfundisi. Yeah. Mi sunguli ka gospel. Swi na tiyiso ku fika kwihi? swi na ntiyiso ngopfu sweswo gospel ni sungule ka yona kahle mina music ni wu sungule kerekeni ivi ni endla ti-album ta mina ta gospel se ivi ni swi vona ku gospel ingaku a yi hatlisi ku fika a yi fundiseki kahle se ivi ni cinca se ni ta xigazini hi laha vanhu se va nga hetelela va swi vona ku u rito mfundhisi na xigaza swi fambelana kwihi se n'wana na n'wana la ku tiva ku ri swi fambelana njhani se hi swi nga endla ku ndza ni fika la ni nga fika kona Ne? ya Okay. A timhaka tin'wana a ti tumbele van'wana va nga tiviki. timhaka ta kona Matitwa. La hi nga kona. phela mina DJ Mfundisi ni vativi vo tala mi nge se tshama tivi a ni ri loyi mzaya wa mina loko a chaya xikatarana lexiya xa yena swi chaya kha swi tiva ku ri swi huma hala ka malume Loko a ri business katarana yena. swi huma hala wa swi tiva ku i swi mama hala ka va malume Mina mi tiva as DJ Mfundisi. ya Vanhu vito ra n'wina ra mapela mani. vito ra mina ra mapela leri mhani va nga ni byela rona loko se ni ya xikolweni vite hi mina matimba a ni ri vito ni byeriwa loko se ni kula a no kula ni kha ni ri tiva no lerisiwa loko se ni ya xikolweni va ku vo hi wena matimba se ya ku laveka na ra xilungu nkarhi wa kona loko me ni ya xikolweni se ni ku ra xilungu ke va ku fika u ku ri wet climate a ni nga swi tina ku swi vula yini se ivi xivongo va ku ni wa ka Sithole leswi va ku i matimba climate Sithole ma yi vona mhaka ya kona Hi laha hi nga kona. hi loyi wa kona Matitwa. kumita ku i power lerin'wana a ni a na ni nga se swi tiva ku na matimba swi vula yini se a ri nga ta na power hi ku a ni nga A swi ri nga ta va na power. A ri nga ta va na power. a ni nga swi tivi swi vula yini ni swi tiva loko se ni kha ni ku inyana ku hawa vito leri ri nga ku ri na timhaka I nga ri na vufundhisi. ya Ri na matimba. Ne? ene loko na ha ri kereke ni wine ti-award to tala ngopfu hi vuyimbeleri me a ni swi kota ku fika ni fila item ni yimbelela lomu ka ti-youth Ne? ni ba vanhu vo tala ngopfu ni na ti-award to tala kaya na ti-certificate before ni va DJ Mfundisi na ha ri son of God a ni hala ka gospel a ni ti vitana son of God Son of God. a ni ti vitana n'wana wa Xikwembu ma yi vona mhaka ya kona Okay. Timhaka ta kona. Mara leswi voice ya n'wi hatlisaka ngopfu a mi swi kota ku leader vanhu va connecta na Xikwembu yi kha yi hatlisisa sweswi. a ni swi ba kahle ngopfu umudzimu wa Israyele a no ta hi kona vanhu va ka nghemoyeni Ne? Hi nga hetele hi tshikini leswi manjhe. u nga twa se va ku vanhu va wile Ne? va la ku hlongoriwa matimu Se timhaka ta le xigazeni mi sungule rini? timhaka ta le xigazeni ti sungule loko ni suka kaya ni ya Joni Thembisa ni kha ni ya tirhweni a ni vitanule ka interview ka khampani yin'wana ya ka Vector so loko ni fika leyi va fika va se va nga ha ni tholi so ni kwa ni kame na tshama so loko ni tshama ku na tavern ya le ka Nkovani ya vazaya va mina liya so ivi ni ya kweni hamba ni connecta music ni hamba ni khoma mic ni rhasa vanhu vo swi rhandza so ni vhele ku a na hayi kaya Se mi ku ama se hi la kaya music wa kahle sungula kwale na ka vo 2010 ya Okay. hi la swi nga sungula kona mara a ni tekelelangi ku endla tinghoma ta mina ni ve ni feature hi van'wani hi vovo wa kusuka kwala ka vo Mavilekwe hala so hi vona va nga sungula ku ri ni va ni feature ni swi vona ku vanhu va swi rhandza swilo leswi se ni nghena hi xidumu tshungudza va sungula ku va vonaka ka dzungudza ku na loya wa voko loya wa voko loya Eka sis. ro tima ku tlula risimu ra ku sungula ni nga ri sungula ku ni rhekhoda ka album ya mina i dzungudza ni lo leta ku ri humesa ni rhange ni humesa hi ku a ku ri nkarhi wa corona hi 2020 ni humesa leri ra ku corona kusuka kona ku ta matsumbunyani munhu wa swihlangi ri rera ku tshuka titiwi na nhloko ni ku heyi wa yiveriwa wena swi sungule kwalaha se ivi letin'wana ti ta tilongoloka because a ni humesa risimu n'hweti yin'wana na yin'wana a ni humesa risimu ya no. Mo hi nga mi khoma swi ta namuntlha ku bihi. heyi kahle ta ha ri ku vuyeni Ne? i warm up leyi Mi ya kwihi sweswi? loko ni suka laha sweswi ni nghena ka bungeni loko ni nghena ka bungeni ni nghena ka Chavani kusuka ka Chavani ni ya a va ri le kwini a Salem
kusuka sale maseni ya hetelela ka matiyani Ka Matiyani. Me ya ku ka Matiyani. hey hi ya swilwini hi ya swilwini webonanta mokamima ka matiyani mokuya ku DJ Mfundisi mutako masibona Ngwina hi tshama kwala se la ku ta ku mi ya kwihi? oh kahle n'wina mi team ya malamulele eka malamulele ku na vanhu va serious swilo swo tala swa mapela i swa ka malamulele na ani hembi kwalano swilo swo tala swa mapela swa ka malamulele ti-artist to duma ngopfu to tiveka vo Paparulani vo DJ Mfundisi vo Prince Rangani hey vo Taude Gupta na vachayi va kona Na Shangani gang na yona ya kwala ka Malamulele ya lengele ka yona. Swi swa mapela. swilo swa va serious Ma swi twisisa swa njhani? mayemo bana mani yowe leswi cina yi chuwile phela bana leya mina loko ni ku bana i fire ya wisa vanhu DJ Mfundisi i khensi ngopfu. ku khensa mina xa ndla ka xin'wana Hi swona. ku dya hi ku engeza Hi swona. danke Danke. khensini Bana mani yowe Mashaka. Aye, U Mashaka. cincina khale? Yeah. U fana Just JB. kulukumba lowani u mbale kanharhu namuntlha yi rhange yi mbala xikipa lexiya xixenge va nge te xi questionable a ni nge xi vuli vito ra xona kumbexani CMC a nga ta ta xi hlavelela because ya yi lava yena yi ku suti yo sungula ya ntima leya ya swicele ka yi nga khumbi tintangu sweswani yi vuya hi vona ya mavunguvungu ya tikhalakhala Na xibelani, a yi mbela xibelani. Phela ku na leyi nga fakiwa xibelani A ku na tinharhu. No. Engwenya. Ni kombe ni jikisela iti leri nyari vuya so. Just JB I khale ka mi lava Yeah. hi zama ku inboxana. Hi jika hi hala na hala. Hi ku kumbexani ta mi kuma ku fana kwala ti ta mi manyela kwala A hi hlamuli inbox. ya ngo hlamala lo mani ma inbox ande ku vutiseni so yi inbox no kana ga hlamlangi hayi na hlamla inbox ndzi rhanga nitwa ku yi lava a hi yona admin liya mi nga twi lavaya admin na yona liya mina swi tiva ku ma hlamula cause admin yi vuya ka mi ku va ni ku va hlamureni hlamureni Mashaka yi ta humelela a ndzi tshama ntwa ndhuma ya Just JB va ku ku na n'wansati Mashaka la hayi la ku na mani Makhubele ku na mani Makhubele loko losa ku Just JB na mani Makhubele i nga suki naswona eboti inambelani leyi i question ya xivuyevuye ya hi ku yi tshama yi kha yi vuya Mashaka va ku ha mina no va na tona Just JB mina munhu ene leyi pfula yo question ka Just JB mina munhu na ante ku kona munhu la nga swi tivi ku mina munhu na kona munhu wa mina Show Majusi but internationalist wa JB Show Majusi ante kona ene ku hala ka ta question leyo lo ala picture to tikuma ya ene ti vonini ya semala vai vanhu va ku ve photoshop swi nga endla Gucci leyi yi xaviwe hi Just yena Hi hi Show Majusi America ha hi question ne yi xaviwe ngamu America ana la busa mi profeta na swa mi njhani namuntlha ana mutla swi fambi kahle siku ri fambi kahle swinene ri sasekini no leha ka rona ri fambi kahle mama vona matihlo ma mina mixo matsukini se na mpundu yo a mi nga ta olova na mama Makhubele hayi olo va swi tiva ku ni mudiba wa bangu xa mina mudiba wa bangu se loko matsukini va to kumbexani landzele sweswo xivongo xa mina mara i karhala ntsena mara siku ri fambi kahle ri sasekini swinene I think objective ya namuntlha yi vuyi achievile okay so vanhu va mi tiva Just JB mi ni tshama nga ni vutisa vanhu va ni va tiva i mani Just stage JB name ya mara beyond stage name Just JB i mani vito ra yena ra mapela Just JB vito ra yena ra mampela i Jabulani Born Wise Maluleke Jabulani wa ka emzini wesizwe loyi Jabulani Born Wise Maluleke so that JB the initial stamina Okay. which is JB Jabulani Born Wise Maluleke 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 yes Maluleke yeah Mwana. i vadi va banga Yeah. oh okay all right then swa vu mani Makhubele na vu influencer mi sungulerini mi nga ni byeli 2020 because vanhu vo tala 2020 kahle swilo swa influencer leswi sungule 2020 loko se ku borekiwa hi hi lockdown ya
Mina ni sungule years back. Years back. Lo ne then vula years back usungule rem ta sungula ku jaja no na malembe mangani. Swile sungule no ri xikolweni a varsity. Somewhere around I think it was around 2004. Around 2004 I ngena I ri organization one va ku SEO. Student Christian Organization. Mangena kereke? I'm gonna correct I'm what you call a PK. Papa mena mfundisi. No, so nere a drama. Chat drums. So even when you get the guy, so I chat drums. So there was one thing called a very Afro and Funny Night. It was a fundraising event where we had to cross dress. Then abatalang ban labang ana shibin show cross dress babasa. Agora me na a friend of mine called SK. He and I got cross dress mbala show babasa. Okay. Then from there it was also inspired by one of the modules I did at University called personality theories, which says a person can wear a mask and be a lot of characters. That's when I decided, you know what, let me explore and see if I cannot create characters out of me now. Hence, you see me now, my content sometimes it has a lot of characters. Because I discovered a person can just be anyone. You can just wake up today and I'll say, I want to be in this mood. You can wake up today and say, so that's where I started, you know what, let me start exploring and see if I can create another person out of this reserved guy called Javlan. And I say, you know what, I'll call myself JB. Then along the way, you know, I'm just JB because I can just be anything. I normally say, I'm like water. Put me in any container, I'll take the shape of that container. So that's why hence just JB. Just JB. Okay. I know. Just JB. Amutini ile mfundisini. Kuna ti-clip tin'wana ta n'wina ta misawu ti pfaka ti nga ti kandziyelanyana leswi swi expectaku hi n'wana wa mfundhisi kahle mi swi balansa njhani swilo leswiwani ku va nga khunguvanyeki kaya mara na hina mi hi tsakisaku hi va ha tsakile na hi rhandza nyana question yaleyo. My father is late, ne? I know. So kuna vanhu van'wana vona sweswi va ku time hi nga ta swi lava swi nga ku swi endleni. Funny enough va swi tivi ku va fambe va kha va swi tiva ku I used to do this and he used to support it. A vanhu vitana na JB va nga ni vitani vito ra mina. So contact me or anything that I do based on my upbringing, the family that nga kurisiwa ka yona, my belief spiritual wise, ayina nhlamba xikari. Hence ani na ti joke ta mina ti na nhlamba xikari. Ti va ti basile. I keep it that way because ni rhandza ku vula byela vanhu and love this just JB a tinta image ya Javulan Bono as Mandeko. Anyone who's close to Javulan Bono as Mandeko. Lo one can famba la a very low ka man. So I didn't want that. Hence I keep my things clean. Ku swi kota ku accept munhu un'wana na un'wana swi ngisela munhu un'wana na un'wana. Ku na vanhu va nga lo upload video ta vona ri na vatswari ku khongela ku ku nga huma nhlamba ya so I didn't want that. Ala munhu un'wana wa swi vona un'wana swi vona from a very early age to an old age. So personally I need koti nhlamba or anything. So hence ni keep swa mina clean. Na loko no tsuka ni hala ka ni body jokes tlhelo ra swikreste vanhu va hambana va kona van'wana swi va kandziyaka. People take things differently mara mina ku ya mina ni rhanga ni tala ku byela vanhu anything that I do a ni ri vanhu va swi tiva ku na encenyeta kumbe endla yini. Munhu a voni xin'wana xi kha xi humelela a ni inbox a ku maka hey JB endla 1 2 3 endla 1 2 3 se ni tala ku vula ku va na board meeting a xikarhi ka just JB na JB hi tshama hi ku swi right leswi hi nga swi endla na swa fanela swi endla la then ku va ni ku approviwa hi CEO Javulan Bono ya just JB nga swi endla leswi kumbe ya hiyo utshama mama Tuglisi utshama mama Tuglisi sama shaka ra vuswa utshama na n'wansati luwa wa yona luya xo majozi mi nga n'wi rivali no sungula ku hlangana na Javulan Bono as Makhubele. Tshama ni n'wi vona hi lexi ni landzelela ngopfu ka TikTok Instagram hinkwako na mfollow wa mara Javulan Bono as ni tshama ni hlangana na yena vo chava ku vula ku khale va ri ku mi laveni a hi komiseni xivutiso lexi na mina sungula ku hlangana na vona no vona va kha va chaya gitana so mi tshama na ku ri kwaye mi discussa ku leswi swinene or swinene or swa approve then swi disqualify kumbe swi swi approviwa then ku ta loko approve swilo leswi swi tivaka swi ta swi tshamisekeni swi nga ri okay no hi so before hi va tshusha vanhu va tiva Javulani wa misawu or wa ku endla vanhu va hlekelela a mi nghena ku xikolo a varsity a mi nghena ku xikolo a high school okay
mo ni sungula primary primary ni tswalelo ka Mahonisi ni nghena standard A ku standard A minkarhi ya hina ku nga ri grade a ku ri standard A ni Xikalabyani standard A hi 1991 ni nghena standard A aka 91? yes Mahonisi primary school Kasi mwarini? ni ti khoma kahle loko ni ri kolomo ni va byela kona ni ri na 27 years ni ri na 27 years va pfumela mina Mandela prison. But anyway, ni nghena standard A Mahonisi primary school. Then from there we moved to Giyani. Then ngena standard B grade 2. From there primary school I mean Ronga primary up until grade 7. So I went to Giyani High School. Then ngena record time. From there I went to the University of Venda, Elembera 2003. So we matric. And I matric 2002. So in 2003 I did my first day in the university. Le umisi leswa mingete mingeni usungulu ngexikolo ka grade 1 or standard 1 in 91. Standard A 91 1991. So masibona ku ri mpimo lowa n'wina u nga ku nge fambisana. Ana mka ina bad luck mashaka na mshaka. Mshitini kwa university va nghenerile. Age is just a number man. Yeah, but then I University of Venda la ni nga endla tidyondzo ta mina ta le henhla kona swi helela kwala. So vanhu va fanele va swi tiva ku Justt JB a ko va n'wamafenya ntsena i xidyondzeki. Dyondzeki swin'wana xa matimba swinene. Ko va ndzi rhandzi ku vula ku ni dyondzi yini because one of my contact leyi nga kona i ku vanhu va swi tiva ku ni tirha yini. I confuse the enemy. One time I'm a lawyer, one time I'm a nurse, I'm a doctor. I'm a taxi driver. I'm a builder. So I run when I'm in this kind of platform to say, men don't really want to trick you. No, then it will kill them. So, but when I was in a more that's successful. So, I'm going to stay again. Suspension never die. Exactly. Mi balance njhani la Justt JB. Sweswiwani mi suka aka program ku fambisa program na cash leyi a yi vulavula hi timhaka ta poetry, spelling bee na swin'wana ivi mi suka mi ya fambisa mucato ivi mi suka mi ya fambisa nkosi as a xikombiso mi swi kota njhani ku balansa swilo leswiwani ku mi suka ka audience leyiwani mi ya ka leyiwani mara mi swi tiva ku ri lava ku sensitive la ka tsakiwa lawani ku njhani. A lot of things contribute ka sweswi mi nga swi vula mhaka ya Justt JB yoxe. I can do a video where there's a lot of characters with different dynamics or different moods or characters. Again xikolo leswi ni nga swi dyondzela swi ni pfuna ngopfu ku hatla munhu a switcha in terms emotional ku twisisa ti-emotions ta vanhu kumbexani behavior ya vanhu because doesn't boxa ku ni tirha yini mara wa swi kota ku hi siku ra yi one i hlangana na vanhu vo tala lava nga na ti-emotions to hambana i fanele va pfuna at the same time so mi kuma ku i fanele swilo sweswo and ya kaya at the same time i fanele i balance i nga fambi na swona kaya because it's heavy loko u famba na swo kaya ku nga va na problem so swi ni pfuneni ku kota ku tiva ku sweswi lani hetini ni humini I must shift ni focus aka the next thing so swi ni olovela ngopfu loko vanhu that's why na vanhu va hlangana na mina like vo hlangana na mi ro sungula va ku wena you understand hi man cool calm and connected you know because I expect that but I can easily switch so swi ni tikela swa ni olovela fana sweswi ni ya ka comedy night sweswi Mekongoma ku ka Vuwan comedy night the cafe Vuwan so la nta va another character la nfanele ni hlekisa vanhu bana Venda la the one kwa Venda kazo the one ko dia Venda rumwe no ku busy ku busy mela ngenele ku heshenge ngwe hina hi la ku nghenelela ko vutisa swivutiso leswi n'wina mi nga ta kota ku swi vutisa hi ku a ni ri hina hi swipuku leswi n'wina mi swi sungurini na so ku na swivutiso leswi hina hi swi chavaka wena heshenge mi ri ku na swivutiso leswi hina hi swi chavaka ya hi hleketa ku swin'wana swivutiso mi nga tsandzeka ku va mi swi vutisa mi tsati hu jaji hina hi maphorisa
Ngorisa ya n'wina ku leswi swivutiso mi nga ta tsandzeka ku swi vutisa kumbe mi nga swi voni hina hi ta kota ku swi vona hina vambirhi hi swipuku ma swi vona ene mi tshami xinyameni tirhisa sweswo Ni swipuku swa mampela. xe le ri vonile Or mi lava ku hi pfulela hi xivutiso lexi mi hleketaka hi nga tsandzeka ku xi vutisa. no a hi nge sunguli timhaka ta ku hi vutisa hi fanele hi twa n'wina ku mi ri yini i cini leswi mi tsandzeka ku swi vutisa ku se mi ta kota ku hi vutisa hina kasi hi swa mampelampela hi sungurile Hi sungurile. a ku na mo 3 2 1 Hi haxa twi hi ri aka community hall ya ka Malamulele ehansi ka masipala wa Collins Chavani hi le ka studio xa Shangani Gang xa mobile hi hostiwa hi Ntombi ya Mutsonga Foundation la aka Malamulele la hi ri na event yin'wana ya matimba swinene loko ri mi kayerile yi chekeni yi kona ka Facebook ni swo mi ta yi posta na le ka YouTube. ya nakona mi fanele mi nga rivali ku swi tiveka ku siku leri i siku ra vantshwa ene leswi nga humelela esikwini ra namuntlha hi swi vonini ku vantshwa va swi kota ku endla swilo hi sungula hi Ntombi ya Mutsonga loyi a nga kota ku va a humelelisa event leyi hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla vana lava na vona a va tsakile va ti na mathicara ya vona swa tikomba leswaku ririmi ri hlayisekile eswandleni swa wena mani ku loko mi ku hi nga rivalani kumbe ta ku mi nga rivali ku subscribe mi tlhe mi like mi tlhe mi share leswa swa ku va Sleeping on duty. va tlhela va share swi na ntiyiso ngopfu sweswo laha ka platform leyi laha ku kurisiwaka ririmi ra Xitsonga naswona ku va ririmi ra Xitsonga ri kula hi ndlela leyi swi ta lava sweswo vanhu hinkwavo va kota ku fikelela platform leyi ku va yi fikelela va fanele va like va share va tlhela va kota ku va lava van'wana lava nga ta va ta share va like na vona ene hi na surprise munhu loyi a nga ta subscribe ra vu 1000 hi ta n'wi nyika hempa leyi nga ta kha yi famba na zodwa lava landzelelaku Shangani Gang va swi ta ku zodwa i yini va n'wi tiva lava hi landzelelaka a ku kota to 10 to kota to 10 Why to nga kumitile butopo to chinga ani la komba ku na landzelela laptop to xingiwa computer yo xingiwa computer yo xingiwa computer yo xingiwa hi fanele hi kota ku khanda ku tumbuluxa marito lama hi nga ta va hi tlhela hi tinyungubyisa hi mona tanihi Vatsonga na swin'wana na swin'wana hi ku loko mi languta ku na marito mo tala ngopfu lama hi ma lombaka eka nkarhi wa sweswi a swa ha koteki vanhu a va ha koti ku va va tumbuluxa marito hi voxe and xin'wana xa kona i ku ni tshame ni vulavulanyana na Ntombi ya Mutsonga hi mhaka ya ku va munhu a tumbuluxa marito kumbexana a nga hi teka a hi sungula kwalaya ka timhaka ta ku ri u vona njhani timhaka ta ku ha swi tiva ku ri event leyi a ri na yona namuntlha i event leyi a yi kota ku va yi promota kumbe yi endla leswaku ririmi ra hina ri kumeka ri ri emaninginingini nakona ri nga fi hi ri preserve na swin'wana na swin'wana mara lexi a ni lava ta vutisa xona i ku ka timhaka ta ku tumbuluxa marito u nga va u ri na lexi u lava ku xi vulavula hi mayelana na sweswo or before hi fika kwalano vanhu lava nga mi tiviku Ntombi ya Mutsonga i mani Ntombi ya i mani Ntombi ya Mutsonga vanhu va tiva vanhu va tiva okay na xo xivutiso lexi xi anamile at least ni guideni ku ri ni tiva ku ri ni hlamula i xi simple vitu mi vele ku kwihi okay mi lava ku tiva hi Ntombi ya Mutsonga kumbe mi lava ku tiva hi Masingita hi Masingita hi Masingita i mani munhu loyi a nga tumbela ehansi ka Ntombi ya Mutsonga okay so Masingita i nhwana xa tika xivutiso lexi disclaimer xa tika well Masingita i nhwana loyi a nga a kulela ka Matiyani tiko ro hetelela Afrika-Dzonga a ni tivi ku ro hetelela kumbe ro sungula but swin'wana swo fana sweswo mi pfuxiwa hi ku bonga ka tinghala kumbe na nyama ya kona so i n'wana loyi a nga kulela endyangwini kumbe a kurisiwa hi manana na tatana Xivambu kulele hansi ka vatswari va mina ni kulele hansi ka kereke ya ZCC laha a hi ya Sunday school a ni ri n'wana wa Sunday school at some point a ni nga xi Sunday school you know loko ni ya xikolweni a ni ri n'wana loyi ku ni ta tsala ti-homework ni ya xikhongelweni tsala ti-homework ni ya Sunday school so
swin'wana swa ku va ni ti tiva ni ti kuma na mina ni ve ni ti kuma ni ti tiva kusukela ngopfungopfu akerekeni mara also Masingita i muphati i muphati nkarhi wun'wani Xikwembu xi ve xi ni katekisa xi ya ni tlatlalata a palamende na mina a ni kholu ka vutomi lebyi ni nga le ka byona ni ta hetelela ni nghenini swi nga mi phata president swi nga ni fika ni nghena kumbexani hi tikhemera hina van'wana hi to hetelela hi ku khovolela president a yo nghena ntsena ne ni nghene palamende mi ri ndhavuko na leri wa Vatsonga ni bohe mpandani a hi leri ni ku madeha ni ku madeha a swi heleli kwalano ni nga va wo sungula wo nghena palamende hi mikondo leswo a yi hlambiwangi siku leri ya mikondo mi yi hlambini mani vo ma 2 months nyana munhu a nga kavi so na vest leyiwani a mi yi mbale henhla ka yele kahle a ni mbarisile leswiwani ende loko mi vulavula hi la ku vulavula hi trademark leyiwani mi loko hi vulavula hi timhaka ta vest leyi ku ve na huwa yikulukumba leyi nga va kona endzhaku ka loko ni ve a tindlwini ta palamende va ku ri why ambala vest a henhla ku ve vest yi mbaliwe andeni se hayi ku tiva kokwani ku nga ku kombiwa no swi twisisa ku ri vanhu a va swi tivi ku ri ndhavuko kumbe xintu xi suka kwihi vakokwani wa hina khale a va bomba hi ndlela leyi kahle ni helelangi because ni hava makaya a va bomba hi ndlela leyiwani so ntombi ya Mutsonga kumbe Masingita a ni swi tivi na ku ni ta n'wi hlamuserisa ku yini mutsari wa tibuku swo tala na swo tala ni kombe mi khomanya kwalani la ku cinca khadi rin'wana laha ri nga ni hinanela yi ku buku liya tibuku vosesinyana hi kombela buku liya mara vosesinyana a yi right mara Vatsonga vonani a bibeleni ku na hulu ku na ntsongo ku na ntsongonyana mhaka leyi ali mara loko mo ku sesinyana ku na sesi o ku na disesi sesi i sesi anga sesinuliwa sesi okay vosesi kombela buku I withdraw the earlier one. Abamntangnomito. Buku leyi a yi ri la tafuleni man at some point. Sweswi ngete wo sesi ne swi nga ndla yi hatla yi fika. Swi nga ndla yi hatla yi fika. Sesinyana. Hayi leswi a swi tshamisekangi leswiya. Bontsako ma vulavula buku. Ya a ni va hi byela laha ku Masingita a hi munhu wa ku gelegele ntsena. I munhu loyi a nga kulela kerekeni. I munhu loyi a rhandza foundation. I munhu loyi a nga mutsari wa buku ya swithlokovetselo leyi vitaniwaka xewani so mi sungule njhani kahle ku sweswiwani na tshika swa vugelegele swilo leswi ni swi recitaka mahlweni ka vanhu se ni la ku swi tsala swi va buku ni hleketa ku ri before vugelegele byi va kona swi sounda wrong vugelegele byi a mi hi n'wina mi nga te vanhu va ta Masingita wa gelegele before ni tiveka hi leswi ni tiveka ku hi xiswona mina a ni ti tiva tanihi mutsari loko ni ri a xikolweni xa le hansi a ni rhandza ngopfu ntlangu wa masikitlani ne so ntlangu wa masikitlani basically u teka ribye u teka lerin'wani ivi u sungula xitori u vulavula wena famba xava xinkwa so ni twisisa ku creativity hi la yi sungulaka kona kwalaya vutumbuluxi byi sungula kona kwalaya a ni nga ri kahle hi masikitlani to a point ya ku loko ni ya ka vakokwani vanhu lavakulukumba ka mina a va ta ni tshama mi xikarhi ni tlotlisa ndzhani ku hayi loko mi lava ku ni tlotlisa masikitlani mo ta na swakudya n'wana ta na makhekhe n'wana ta na mazimba n'wana ta na swiwetsi sa ni monetize na hi nkarhi wolowo a ni ri nghozi swinene so vutumbuluxi byi ve byi sungula kona kwalani mara tanihi laha ni nga vula hi kona ku ni ve ni kulela kerekeni swi ni nyike exposure yikulukumba swinene the first time laha ni nga endla nchumu ni swi twisisa ku i yini leswi ni swi endlaku a ku ri 2014 hi loko a va lava ku va hi ya ka competition yo karhi ivi va ni langa ni ya phata
mara leswi hinkwaswo swi ta already ni kha ni tsala Oh. swi ta already ni kha ni tsala mi kuma ku minkarhi yin'wanyana vanghana exikolweni mi kuma ku a ni maso loko mi kha mi ri vana n'wana loko a longa cheese phela so mi kuma ku wa tsala leswi u ti twisaka xiswona sweswiya so vutsari bya mina byi sukela kule ngopfu and then ku yo fika laha ni nga ti kuma within the industry ku ri yes n'wana n'wana a nga ha va mutsali but u lava ku va mutsali wa njhani u lava ku i message wihi lowu u lavaka ku wu yisa eka vanhu so sweswo hi swona leswi swi nga endleka ku ve na transformation yaleyo ku ri okay hi mina Masingita hi mina Ntombi ya Mutsonga this is what I stand for leswi ni lavaka ku vanhu va swi dyondza and then ni va ni sungula ku swi tekela ngopfu enhlokweni hi vo 2018 so tsala leri i khale ri tselekiwini Ara sweswi i khale ku ve na nkarhi ni ku ri nona ri humelerisa mara ni twa ingaku ai loko na ha tsala hi misinya vanhu va ta dyondza hi misinya so ni twisisa ku also ka ku tsala swi teka na experience swi teka na experience ku va u hlangana na swiyimo swo karhi ivi u tshama hansi u ku loko ni hundzi ka xiyimo xa so loko no tsala hi swona n'wana a hlaya hi xona xi nga n'wi hlohlotela so mhakakulu a ku ri ku hi fanele ku va hi preserver hi hlayisa ririmi ra hina hi ku ri vulavula mara ngopfungopfu hi ku ri tsala hi ku tsalwa leri i ndzhaka na malembe lama taku ri ta va ri ri kona ku na xewani hi Ntombi ya Mutsonga so hi Ntombi ya Mutsonga ni twa like loko u vulavula u tala loko u hlamuseta hi mhaka ya ku u kule a kerekeni u sungule ku swi tshikeleleni ka mina ku ta mhaka ya ku ya importance ya ku va munhu a kula kahle ya koka ya ku va munhu namdla tshame na vanhu va switsalo lavo xixenge vo principal xixenge ta a va rhanga mhlevela loko a lava ku importance ya wa ku va munhu a kula kahle na ku va a tikhoma kahle loko munhu a languta Ntombi ya Mutsonga i munhu wa ku tikhoma kahle i munhu wa ndzhuti u nga vula ku swi na nkoka ku fika kwini ku va munhu a va na ndzhuti na ku va a tikhoma kahle loko u ri ka industry leyi yo fana na leyi wena u nge swi na nkoka ngopfu loko ko va na xikalu xikwele maheteleleni swi na nkoka swinene ngopfungopfu mi touchini ka ku ri ka industry industry ya hina i industry ya ku vava industry ya media especially ka munhu wa xisati u hlangana ku ri i industry leyi nga tala ngopfu va matlhari loko u ri wa xirhundzu ku na swiyimo swo tala ngopfu leswi u hlanganaka na swona ende swo tala swa swona a wu swi hluli hikuva u tlharihini kumbe hikuva u ri na experience yo karhi kumbe u tokoteli ka swilo swo karhi kambe hikuva u ri na ti-principles ti-principles u tikuma ntsena loko ku vekeni principal ayi ti-principles kwalano fana ka mihleketo no lexi ni lavaka xona i ku a cinca leswi swa ti-principles a vula leswi a hleketaka ku ti-principles i yini hi ta fika kwalano tumbuluxe mo pfa mi kha mi swi tsa sayidini okay so swi lava u va u ri na ti-principles so ku va u kula kahle a ni swi tivi ku kula kahle na kula kahle hi swihi a ni swi tivi kambe ni twisisa ku loko hi kha hi kula hi va n'wana n'wana u na choice ku na leswi a kulaka a ngo mina ni lava ku chuza leswi ni ti langela lebyi vutomi swi sungula kwalano and swi sungula munhu a ha ri ntsongo ku ri i yini leswi lavaka ku swi fikelela i va mani lava u tshamaka na vona i va mani lava ku hlohlotelaka so mina ni twa onge character ya mina yi akiwe ngopfu hi mhaka ku ni kule ni ya kerekeni va ku byela xa kahle na xo ka xi nga ri kahle mara a va ku sindzisi swi le ka wena at the end of the day ku ri u teka swihi so a ni nge vuli ku mina ni kule kahle kumbe ni kulangi kahle a ni swi tivi a ni swi voni mara swi na nkoka ngopfu swinene ngopfu ku ri va especially ka vantshwa ngopfungopfu ka vantshwa swa lava ku ri va tshama va teka swiboho hi vutomi bya vona before vutomi byi va tekela xiboho xa ku wena u ta hanya vutomi lebyi ku na question leyi nga yi vutisi wo hi rhanga hi vutisa tanihi swipuku hi ku xo sungula lexi ni lava ku xi vutisa i ku
ni twi u ku u kuleli a kerekeni ya ka ZCC. Xivutiso xo sungula i ku wa haya kerekeni. Xa vumbirhi i timhaka ta ku ni twi u vulavula hi timhaka ta ku ri wa tsala u ve mutsari u nge se va muphati exitejini. Se lexi ni lavaka ku xi vutisa xin'wana i ku loko u tsala ntsena switlhokovetselo kumbe swiphato kumbe u tsala hi ku angarhela. Se hi ta yisa ka lava va nga le mahlweni va nga tshama na wena kwala. Ni va na challenge minkarhi yin'wana ni pfumeleleni ni vula leswi ku na minkarhi yo tala loko ni kha ni lava ku humelerisa tsala leri mi kuma ku vanhu va ku ri no swiphato swa wena swi lehe ngopfu ivi mi kuma ku ni ti vutisa ku mara hungu a ri nge se hela ni fanele swi endlisa ku yini. So why ni vula leswiwani ku na matsalelo ne lama nga kona ka vuphati kumbe ka vutlhokovetseri. A ni hleketi ku ri ni wun'wana loyi a pfumelaka ku va ni ti hoxa ndzeni ka bokisi ku ri kahle mina ni tsala so kumbe ni mutsari wa so. Sweswi ni swi tsalaka hi leswi ni swi tsalaka minkarhi yin'wana ni nga swi tivi ku kahle lexi xi tlhokovetselo kumbe xiphato xi va xi sungula xi endla ingaku xiphato xi jika. So xivutiso xexo ni nga vula ku na swi tsala hinkwaswo hi ku ka tsalwa leriwani ku na swiphato ku na switlhokovetselo kambe ni nga vula ku ri nyiko ya mina yi voyamele ngopfu ka ku phata than ku tlhokovotsela. Ku flowa hi ti-stanza ai mina no kota ku ti vulavulela no ti pimapimela loko ni tsala. Ni tshama ni kha ni vula ku ri once a ZCC always a ZCC. Always a ZCC. Mara xivutiso lexiya hi ku olova ma haya kerekeni ya ka ZCC kumbe a ma hayi na? Xexo xi lava ku na haya kumbe a na haya? Ina kumbe Well, pfuka COVID yi va ku a ndzi tshama ni ya. Okay, kala sweswiwani a ma ha ri mukereki n'wina? Hawa ni mukereki mara ka ZCC pfuka COVID yi sungula. Kambe kereke liya yi teke break, yi le breaki. Hi xilungu yi le ka sabbatical. Oh yes. Mi ponisiwa hi sweswo kahle kahle. So ku na xivutiso lexi loko vanhu va ta ka Shangani Gang Studio hi meka ku xoka va vutisa hinkwavo mara a la vutisa xona. Xi tala ku vutisiwa hi maxaka. Mara hi nge hi xi vutisi sweswi. Hikuva va xi chava. So mara mina ni lava ku vutisa xivutiso lexiwani. Vanhu va xisati minkarhi ya ku tala va tsan'wiwa hi matikhomelo ma vona. Van'wani va byeriwa ku hi mhaka a nga dyondzangi that's why a hanya hi ndlela leyiwani. Or u dyondze ngopfu titwela henhla na swin'wana na swin'wanyana mara a hi lavi timhaka ta ku tsan'wa or ku tsan'wiwa. Xana ntombi ya Mutsonga u yile exikolweni xa le henhla ke ivi a suka a ya eyunivhesiti na mintlhontlho leyi a nga hlangana na yona loko ri yi ve kona na ku tsundzuxa vanhu lava ku endla sweswo lava ku swi endla? No, ntombi ya Mutsonga a ni swi tivi why ni nga swi vulangi no. Nguvu ya dyondzo hi hava xerimi. Hi tshamele sweswo ku tsundzuxa leswi nga vuliwangi ku swi fanele swi vurile. Lava nga swi tiviku. Nguvu ya dyondzo hi hava xerimi. Mi phendlile xipele ke? A hi phendlangi, hi xihlayini. Ku na ku phendla. Ku na ku phendla, ku na ku hlaya. Okay. Recently I khale ngopfu na ku graduate a University ya Limpopo. Oyo. Nana. Mina nga dyondangi ku mayana. Hi te xikolo. Mi ku meno. So nina degree ya Bachelors of Arts eka Media Studies. Okay. Media Studies. Now it makes sense, but it's fine. It makes sense. That's why swahlangana nyana. Loko ha ri kwalano ni nga vula ku ri nyiko a ni yimi na vona vanhu lava ku ri u nga landzeleli nyiko ya wena dyondza xikolo so you back it up. A ni believe ku swa backiwa up but ni twisisa ku swi fambisana swin'we swa tirhisana. Loko u ri na nyiko wa yi landzelela kambe u nida vutlhari byo karhi lebyi u nga ta byi kuma loko u yi xikolweni. Ni vulavula yini na ka ku va a se veki na ball pen hansi. You khomelela na vest. Loko ni ri muphati ntetani ku fika laha
loko u ri mphathi kumbe u ri na nyiko yin'wana na yin'wana ku fika laha u va ku e brand brand a hi logo brand a hi logo mo ndzi vula nakambe and brand a hi loko u ti registerini ne brand yi deep yi entile swinene swi teka nkarhi ku yi aka a wu nge yi aki overnight loko se u yi akini u tiva ku ri u brand u fanele ku va na swikili swo karhi leswi u nga ta kota ku va u yi manager brand yi lava ku managiwa so hikokwalaho ni ku nyiko na xikolo kumbe na dyondzo swa fambisana a ku na lexi fanelaka xi bekiwa up but munhu u fanele ku swi tiva ku loko a ri na nyiko yo karhi a langutisi ku ri i yini dyondzo kumbe tidyondzo leti a nga ti tekaku to fambelana na leswi a nga nyikiwa eka swona mina ni le ka space xa media ni ve ni okay ro sungula ni vula leswiwani mara ro sungula loko ni ya a university a ni nga registangi yona course leyiwani 3 months a yi tele ngopfu ni swi twa ku swilo leswi kahlekahle mhani swi twisisi hayi a swi twisisi lera ku loko ni tsundzuka siku rin'wani va ri ku dyondziseni va lecturer mara ni tshame kha ni hleketa ku mara loko ni tsala ni ku se ni swi vona ku ri no a ni kona laya ni ve ni di-register a ni swi hlohloteli ka vanhu ni ve ni di-register but lucky for me ni ve ni kuma opportunity ka GCR ni ya hlaya mahungu swi endle ku ni ti tiva ku ri okay leswin'wana na swin'wana leswi na swi twa swa yini mara mina ni lava leswi so yeah xivutiso xin'wana xo tikanyana lexi ni lava ku xi vutisa wa xi fa xi tika loko na ha kula loko hi ku ya hi lo a vutisaka loyi a fanele ku a hlamula xi nga olova so loko mfana a ha kula a qomiwa hi ximitwani xin'wana xa matimba swinene vironga byi phayi wa hama nga tshembi na ku hi a nga qomiwa hi ximitwani xa so loko riqingho ri fika ra leswaku ma komberiwa ku ri ku va n'wina mbongi leyi nga ta axara president wa Afrika-Dzonga a palamende ya hina ni xo ilo ringo siku swi phayile vurhongo na oro ku hlayeliwe timbalelo loko ri ka ha ra timbalelo a ku humelela yini mayitwa feeling yin'wana yo va na vurhongo byin'wana bya 2 minutes emilorha mi kha mi lava ku ya joni bazi yi mi siya ivi mi beta mpuka ya ku hatlisa va ku hayi a yi se sexa a yi se ku siya bazi rixela na mundzuku ka ha ri va ma 11 no ka mina swi ve vice versa ni munhu ngopfu wa ku believe ka ku tsala a bibeleni ku na script mi nga hlamali phela ni hi kulele kerekeni lexi xi vula a mbo ni tshamiseka kahle lexi xi kombaka ku ri tsala ni xivono kumbe tsala xivono eribyeni leswaku lava taku va kota ku va va tsutsuma na xona ni believe ngopfu ka marito malama xin'wana na xin'wana na xi tsala na ti-journal a ni swi tivi ku tingani loko ni na vuvabyi na vuvabyi byo xava switsalo na ti-journal so ni ve ni swi tsala hi vo ma September ku ri loko ni ta va ni humelini hi ku minkarhi liya se a ni sungula ku twa ku u brand leswi a ni vulavula hi swona brand i yini a wu swi tina ku brand i yini but u twa vanhu va ku u ya kule uya kule mara a swi make sense ka n'wina nkarhi wolowo but loko ni hleketa ku kule ni nga ya kwihi ivi ni tsala hansi leswi a ni swi navela ku vanhu lava ni navela ku va phata ku fika palamende a ku ri swin'wana swa leswi a swi ri kona ka nxaxameto mara a swi ri makumu ni tlhela ni komba ku loko ni ri na 30 years so now ni ve ni ti limita but at the end of the day ni swi tsale hansi loko se swi ya ni kuma riqingho ku hlamula xivutiso xa n'wina a swi tangi ni le mihleketweni ku kambe ni swi vurini ni swi tsarini siku rin'wana a ni swi tshembangi a swi nga tshembisi mina palamende mara ni vulavule mara laya xivutiso a xi hlamuliwa ni vulavule vurhongo laya president yi khome kwala presidente swi tise ku yini va kuma kwihi njhani n'wana wa le swiharhini vugimamusi ni ve ni nga swi tekeli enhlokweni vula ka vas John a tidonkini ni ve ni nga swi tekeli enhlokweni hi ndlela leyi munhu kumbe hi ndlela leyi vanhu va langutelaku hi yona hi ku a ni nga tshembi ku ka malembe lawa a ni ri na wona hi xinkadyana ku ri a na ha ku nghena ka industry and then
ku fika nkarhi lava nga ni fonela endzhaku ka mavhiki mambirhi kumbe rin'we and loko va ni fonela a ni heta ku hosta event ti-awards la boxing gym so mhaka yo hosta ti-awards i khale yi ri kona and then loko va ni fonela na swin'wana a kuma ku wo skemiwa so mara loko va ni fonela nakambe hiko swi nga nghena swi ringa ku wait mi ri bayo mi lava bayo munhu a chachamela yeah so I think for mina a ku ri moment ya emotional because ni ve ni realize ku ri no man ni tshama ni swi vula so swi tise dyondzo yi kulukumba ngopfu ka mina ku ri u nga ti tsangi indeed va ri sky is the limit mara a ni tshembi ku ri xi nga ha va limit yeah so hi siku ra vumbirhi loko va ni fonela a ni tlelangi mara hi siku ro kona kwalaya ku pfumala vurhongo mara hi ro sungula vurongo hawa a byi ve bya n'wantenyani but loko se swi sinke in ni twisisa ku ya palamende swi vula yini ni twisisa exposure ni twisisa laha swi nga ta ni teka kona swi ni veka kona hi laha se ni nga sungula ku va na ti-goosebumps ma ni twisisa ku ri ni rila ku na vona Floyd wa ka hina palamende nyama ena no mbona le xitarateni ya ngwana palamende ambale overall yo tsuka kha hoxa gondolo ehenhla ka president yeah Shiva n'wana Xivamla Makhotla i Xivamla yeah so yeah vurongo byi ve kona ro sungula kambe hi ri siku ra vumbirhi a byi vangi kona ku na swin'wana ni lava ku a hi ku pera ku ndlani a hi xivutiso i ku va ni langusi event ya namuntlha the way yi nga fambisa swona ku na leswi swi ni karhataku minkarhi yo tala leswi ku nga perfection ka side ra hina va ka Gaza namuntlha ni voni perfection ya xiyimo xa le henhla loko ni vulavula hi perfection ni vone stage ni vona screen ku ta sound the way a yi vekerisiwe swona live on Facebook ku ta ti-award the way ti nga tlisiwa swona manitwa ku ta ti-judge ku ta loko u ri handle the way a ku ri xiswona ni xo un'wana na un'wana laha hi ndala loko a vona ti-flag leti kha ti hala a hleketa nga ri event leyi nga laha mi nga rivali na swakudya va ka swakudya va ta kona na toho va ti ri kona vonani perfection leyi ni nga yi vona namuntlha ne that's one thing that mina personally I aim for mantwisanyana ku mbarisiwa ka switulu ku ri the way ni nga swi vonisa swona ne a ku ri timhaka to we can do this hi nga landzeleli lavan'wana va ngo ndla swilo just ku hetisisa nawu mi ta ka timhaka ta ndlelo ma swilo what's next what comes next hambi tinhlambi leti a ti vitaniwa a ku nga ri na ku a hi yimeni nyana hi vona ku humelela yini no everything was like vafambisi va nongonoko okay mantwisisa nyana loko that's why loko a hi xivutiso i applause you have showed some of the kids lava nga swi tivi ku na perfection va yi dyondze namuntlha un'wana ngo ku na n'wana namuntlha kumbexana a nga huma laha ku leswiya leswi ni lavaka ku swi endla na masiku man'wanyana or a nge se tshama vo LED screen mantwisisanyana u xi vone namuntlha hambi ku ri vatswatsi va la ka malamulele ka xithelani na swin'wana na swin'wana mantwisisanyana a swi tshama swi humelela la kaya la a swi vona la kaya la ene a ni vulavuli LED screen mina ni vulavula hi ku va ni ri ka media industry ti-LED screen leti mina ni ti vonaka la kaya la hey it's not make sure liya a ku ri ya quality liya nine loko ni vona it was like I am full HD 4K loko ni la ku mbyela loko wo za u kota ku vona swilo hinkwaswo swi tshame kahle u swi vona ku logo liya i logo ya xikwembu xi endle ya old mutual swi humelela la the way loko ni la ku mi byela hi perfection switulu leswi a swi pakisiwe swona swa ha pakisiwe sweswiya loko ku ri ku a va swi onhini swa ha tshamise sweswiya la lining judge a ri tshame kona mi nga rivali na sweswo matwisisanyana so ni nga va
branding yona hi yoxe. leswi a ni la ku vula swona ku branding Yeah. a na ha ta kwala ka branding loko ni ku humela a na ha ri ndzeni loko humela handle u vheta u swi vona ku la ni nghena ka event ya mampela and Red carpet. a hi ndhawu yo ni nga fika ni ku loko hi la ku vulavula hi timhaka ta ka Gaza ne u kuma ku teletele ku nga swi twisisi ku humelela yini ku A ni vonangi na munhu na un'wana a ni vonangi na munhu a kha na un'we. a ya hala na hala nga swi tivi ku humelela yini no it was line a ku fambiwa hi layini ku u nghena la u huma la u nghena la u huma la Yeah. so a ku ri swilo swa class Na vana a va arrangiwe hi ndlela ya kahle. hi ndlela ya kahle na loko va nghena kahle na vadyondzisi loko va nghena vadyondzisi va vona I would say timhaka ta swona hi leti personally mina Mi nga ri- na swi tiva ku hi le ka malamulelo mara it's something that I want us to go do there Yes. laha hi humaka kona na swi tiva ku a hi na ti-facilities and it might be one of the things leswi nga mi kanganyisa ku mi nga yi kaya ma twisanyana but those are the things leswi mina personal ku one day n'wana wa ka Joseph n'wana wa ka Matiyana a nga ta fika ku kasi swilo swa so swa humelela na ma ni twisisanyana so I wish ku next time ku va ku ri nongonoko lowu nga ta la hi le ka malamulelo vanhu va maxaka khale va ri switaratini swa malayiti Yeah. va kumeka kwala Kumbe xana leswi tlhandlekela hi xivutiso lexiwani. Siku ra ti 16 i siku ra nkoka swinene. 16 ta June Afrika-Dzonga. yeah Mara ku na laha swi nga fika swi ofrempanyana. Mi kuma vanhu se va mbale uniform munhu u mbale uniform. Yeah, munhu swi veka hi Xitsonga. Mi kuma munhu a khome xihoko a mbale uniform a punyarile onge u yo punyiwa hi mbhongolo. Swi endleke ku yini n'wina namuntlha ku teka xiboho lexi xa ku vanhu va ka Malamulele ti 16 ta June na lembe ra 2023 a ku na loyi a nga ta punyala or a punyiwa hi mbhongolo a wumbuluka na uniform ni lava ku hi ya endla timhaka ta poetry or ta xikolo hi dyondzisa vana na swin'wana. hi ya endla history Yes. Matimu swinene lama ma nga na order hayi ku matimu ma ku ntsako wu fika swisiwa xitulweni. Ndapa ni endlela leswaku ni toroka. History i matimu ne. hi xengete mpfapfu khambi swi tsasa yidini No, sure. Yeah, na khensa swinene leswi mi nga swi vula. Siku ra ti 16 i siku ra nkoka indeed atikweni. Kambe ni twisisa ku namuntlha ku ve ku byaleka swin'wana embilwini ya mina. Loko ni tshamini ni anakanya ku ri okay hi nga va na ntlangu lowu hi siku ra njhani. Ni ve ni hleketa hi xikongomelokulu xa ku va na ntirho wo fana na lowu. Ntirho wo fana na lowuwani a wu lava ku va hi kondletela ku va hi tlakusa ririmi. But above that ririmi leriwani kumbe mpfhumba leri va ri ngheneleliwa hi vantshwa. Ku na swiyimo swo tala leswi vantshwa va hlanganaka na swona leswi va tsandzeka ku va va dila na swona swo fana leswi mi nga swi vula swa ku va vanwa sweswo swa ku taniya. So ni ve ni hleketa ku ri impact leyi nga ta va kona evuton'wini bya vana lava nga ta va attendini ku ta va ku ri yini handle ka ku va va nghenelela competition. A hi ri na over 600 a holweni katsa vana na mathicara. Ni ti ba xifuva ku tiva ku ka vana lava ya va 500 hi nga va na vona ku hava loyi a nga khumba xihoko eka siku ra namuntlha. And a ni zama ku la ku va vuyisa endleleni ku va va twisisa ku ti 16 it's about vantshwa lava va nga lwela swo karhi. Question kumbe xivutiso i ku wena tanihi muntshwa wa namuntlha i yini lexi u xi lwelaka. So ni vone siku ra namuntlha ri relevant because mina loko mo ni vutisa ni ta mi byela ku ni lwela ririmi ende ka nyimpi leyi a ni lavi ku yi lwa ni ri nexe ni lava masocha man'wana lava nga ta ni heleketa nyimpini ya ku ri okay hi fanele ku va hi hlasela xihontlovila lexiwani eka ririmi ra hina ende masocha lawawani ni ma kuma exikolweni. Foundation yi sungula kona exikolweni. Swi na nkoka ku ri
hi loko hi inspire vanhu kumbe hi loko hi la ku nyika back hi languta vana lava nge le swikolweni hi ku hinkwaswo mikhuva yo tala yi sungula kona kwalano so xikongomelokulu xa siku ra namuntlha kumbe nkoka xivutiso xa n'wana a xi tsundzuki mara swin'wana swo yelana sweswo i timhaka ta tsundzuxa loko mi nga hlamulanga swona ni ta swi repeat i timhaka ta ku va vantshwa va tsundzuka ku ri 16 June a hi timhaka ta ku u ya ku grooveni i siku ra ku hi tshama hansi hi reflecta ku reflecta mi fa mi ni tsalela hansi hi Xitsonga ku ri i yini i ku va hi tshama hansi hi reflecta tanihi vantshwa ku ri i yini leswi hi swi endlaka evuton'wini bya hina i yini leswi hi swi endlaka ku antswisa rixaka i yini leswi hi swi endlaka ku va hi antswisa vutomi bya munhu wun'wana ya okay vanhu lava va chava ku vula ku mixongile namuntlha and a hi namuntlha ntsena mixongile swi ta ka xivutiso xa vumbirhi i mani loyi a nga tinyiketa nkarhi wa yena namuntlha a ku ni la ku pholicha xikandza xa Ntombi ya Mutsonga swi nga endli u nga ku i yo mdzindliwa pholichi liya ya light brown or swin'wana swo phawuphawu ku va makeup ya xiyimo xa le henhla ku ri swi complimenta leswi va Justt va swi vula swa perfection because makeup leyiwani a yi ngokangi dyambu hinkwaro for hina hi nga tshama lahawani kusukisela hi 18 nampundzu ku ta fikela sweswiwani ku nga va 27 by the way a hi van'wambuxi ntsena va nga khomangiki xihoko tatani Shenge na hina halo cha na hina hayi antombe hi swibemavoto mina ni nge zini sibeba voko hi ku na swi tiva ku loko a ni xivona ni xivona loko na xivona no nakenza loyi a nga tinyika nkarhi i sesi u hundzuke sesi ka mina i Vunene Mabasa mara hi vito ra bindzu ra yena i passion fruit Vunene mncwa Vunene Mabasa u endle mhani wena va languteka kahle u endle vunene yes vunene hi leswinene ka munhu lonene aka ntirho lowunene nene se mara lexi u nga boha laha a leri impandani ndzi tsimbe mpandani ivile a ni yo boha ni yo tsimba pandani mara mi loko xi tlangisini hayi xi wela kwalaya xi wela kwalaya hi le kusuhani na ku vutisa question liya yi nga ta vutisiwa hi maxaka yo pfala mara ni la ku vutisa question leyiwani namuntlha mi hlanganise vanhu va ku tala va ku hambanahambana ni vone Tinyiko Cash ni vone Justt JB ni vone DJ Mfundisi the legendary Makhubele na manager Gimeta ni vone vanhu va ku tala va ka Gaza va nga na Chavi CMC principal Xishenge ni vone na madokodela a ku ri na Ndabezitha Xilungwa ne laha ka Ndabezitha laha hi ko un'wana ya so mi titwa njhani loko vanhu mi xiximiwa hi vanhu va ku tala so va swimisele henhla laha hi ko u nga ni ba kona and loko se u kha u khesa vanhu laya yi khomeni n'wexe hi Xishenge a ni mi twi kahle la ni ri laha ka Ndabezitha laya hi ko a nga ni ba kona laya wa vona ku Ndabezitha Minga Xilungwa i vanhu vakulukumba swinene ku va va fika va tshama laha va languta hinkwaswo leswi swi kotaka ku swi kondletela timhaka ta ku ririmi ri ya mahlweni u titwa njhani ku va wena wa swi vona ku un'wana tsanana wena wo va na matihlo lamakulu mara ku va the way swi vulisa ku Xishenge un'wana tsanana wena no byeriwa va tshama la dyambu hinkwaro u nga vula yini ka vona hi ku la loko ho famba hi nga vulangi nchumu hi ndlela vukona bya vona ne a byi ri na nkoka swinene a ni tshami ni kha ni va languta laha ni hlangana na vo Joni a va ni tivi tshama ni hlangana na vo siku rin'wana ni teka xinepe na vona ni swi vona ku ena a va ni tivi namuntlha a va ha mi tsundzuki namuntlha a va ha ni tsundzuki a ni ta va tsundzuxa namuntlha mara no tlhela swi a swi talangi hosi yi tsundzuka malandza hosi a yi tsundzuki malandza mara na mina ni nga ri a ni ri hosi laha ka
ya se a nga ta ku u hi nyiketa ku u hi byela ku ri u titwa njhani ku va Ndabezitha va te va ta tshama laha siku hinkwaro va languta leswi humelelaka eka n'wana wa tiko ra vona. Ya mavose moya se ya u dzikini a ni nga swi langutelanga ku za loko ni yima ni khensa loko mi ta tsundzuka ni tirhi hayi mo ni swi endla hi ndlela ya kahle yes ndzi tlhava ntsolo tanihi ehansi ntombi ya Mutsonga loko Ndabezitha hosi minga na khensa ni swi vurini na mina ku ri ha swa kala ku ri ende i ntiyiso kunene va na mintirho yo tala kambe ni twe ya a ni swi tivi ku na rito leri ta hlamusela na ni xiximiwe swinene ya vukona bya vona byi vule swo tala i moment ya ku va humbling ka mina because indeed hi malembe ni ntsongo hi kombe ku tiseliwa mati halaya hi hlotile kusuhani na ku fikelela ya hi kombela mati kwale ni ntsongo ku va ni va rhambile ni mo ni mi byela a ni swi tivi kumbe ni nga va nghozini hi swona loko ni va sendela xirhambo a ku na ntlangu lowu ni nga va byeriki ni publisha book mi kuma ku va busy va tibyela ku no va ta fika va ni fonela n'wananga ku na leswi na leswi na leswi na sweswi a ni ri sure ku a va le ku teni because a ku na mitlangu yo tala a ku na mitlangu ya swiyimo swa le henhla va ku lowuwani loko ni va vona mbiliku ni nga swi twisisi ku va tihanci ma ni ku twisisa va tihanci mara mitlangu leyi a va lave ku ya ka yona kumbe leyi va nga rhambiwa ka yona yi ve kona a hi ku yi khanseriwini leswi swi nga endla ku va ku a ni rhumisi ni ya eka ntirho lowu a ni swi tivi kambe hi swo swi endlaka ku ni dzika ni twa ni xiximiwini swinene vukona bya vona a ni na marito ya ku va ni hlamusela leswi ni titwisaka xiswona minkarhi yin'wana loko u endla xilo a wu twisisi vundzeni na vuenti bya swona until ku va na minkarhi leyiwani ya so ku ri ku humelela hosi dyambu hinkwaro swo ndlisa ku yini you know and a hi siku ra ku i siku ra busy matlhelo hinkwawo a va fanele va ri tindhawini to matlhelo hinkwawo i siku ra busy va ve va ni hlamula ku ri a va fanele va va na family gathering va ku n'wananga wo ni hatla ni lunghisa swilo hi ta swi shiftela ka siku rin'wana ma vona it's a sacrifice ku ya hi mina swi vula swikulukumba swinene na va xixima na va rhandza na va hlonipha na va khensa swinene seketelo wa vona ku va va kona hambiloko a va nga yimangi va vulavurile a ni swi tiva ku gwaju yi kona swi vula ku ku na leswi ni nge le ku endleni ka swona ku na swintsongo hambiloko swi nga talangi swa kahle swi komba ku va twisisa xivono lexi ni nga na xona na lexi foundation yi nga na xona kahle vanhu va hala ka matiya na tinghaleni na tidonkini n'wina mi nga ku voneni ka this podcast kombela mi fikisa hungu leriwani mi fanele mi phusha mhaka ya tidonki na ku na miza loyi a phushaku halava va ntombi ya Mutsonga na hosi minga hi twa ku kwalaya swiharhini halaya ku na ti-Wi-Fi a va endli ku loko va kota ku fikelela swilo swa ti-Wi-Fi a va yi sunguleni a va like yini Wi-Fi ya a Xitsonga va like va subscribe a va like va subscribe yi khomeli kule like hi Xitsonga i ku tovetsa a va tovetsi va potosa va tlhela va teka va swi vekela laha ka platform ya vona se ntombi ya Mutsonga mi nga ku yini aka vanhu hinkwavo lava nga seketela pfhumba ra siku ra namuntlha ngopfungopfu lava mijegwa ya rihlaza na ku ya emahlweni na pfhumba leriwani aka malembe lama taka mi ti vona mi ri kwihi tanihi foundation ya ntombi ya Mutsonga ni kombela ku khoma xivutiso xa n'wina loko ha vulavula hi ku va ni va ni xiximiwile
a hi ri na nqambi namuntlha Yeah. ni nga endla xihoxo Oh, ku lo va ni tirhisa nga isinya wa ntshava ne. a hi ri na nqambi Ene kokwani Makhubele na 90 years, mi nga swi voni na ku yi na 90. ya mpela swi tikombi na switsanana. Ene mata before mi ya mahlweni mani ma sengeta laya. Va fanele va swi tiva ku mi Matsonga mhani wa mina. kambe hi mi masingita ya pani Loko rivala kokwani vetu Makhubele yi nghena laha stagini. Ku ve ku humelela vibration yin'wanyani so. Ku rhange ku nghena Cool.B. Loko ku fika party ya yona like all of us hina a hi ri laya a holweni. Ku ri kumeke hi khumbeka hi ndlela yin'wanyani loko yi nghena kokwani Makhubele laha mi swi vona ku ri a hi vanhu va le KwaZulu Natal ntsena kumbe Eastern Cape kumbe xana kun'wana va nga na ti-legend. Na hina la kaya hi na tona. Yo, it was on another level. a ku ri nakambe last week a ku ri na yini a ku na volcano kumbe earthquake mi nga ni hleki swin'wana swo helana sweswo Earthquake. I ku ninginika ka misava. a ku ri na ku ninginika Ka misava. Ya ku ninginika ka me ni misava. ntombi ya Mutsonga so a ni swi tivi ku i volcano kumbe no hina hi nga kurilela kerekeni hi nga ku leswiya a swi ri swa ximoya a swi ri spiritual leswi mi swi vulaku ni swi twini na mina ni hleketa ku ri hambiloko malembe ma vona hi nga ma tivi kambe a swi ntikelo wa mintirho ya vona ha yi tiva na mina ku va ve kona ka event leyi one of the highlights na ti-highlights ta ku tala liya loko ni kha ni swi kunguhata ku ri hi fanele ku va hi xixima va mabulandlela lava ngopfungopfu va nga tekeriwiki enhlokweni hi ku ku na ku u va na ku na ku mi kuma ku ririmi wa tlanga xiave kambe ku nga vi na vanhu lava vulaka nchumu hi wena swi na matimba ngopfu ku va munhu a ku ha khensa ku va u ri ku tlangeni ka xiave xo karhi eka nchumu wo karhi ni ve ni hleketa ku ri swi fanerile ku ri hi nga vi na vona va yimbelela kambe hi va na vona hi va xixima hikuva na vona va hi xiximini tanihi foundation ntlangu wa namuntlha na mina a ndzi tshama ni va na feeling leyi ni nga va na yona a ni swi tivi ku ko va hi ku a ri kona kusuhi passion fruit ku hi fa hi onhi makeup ya vunene mhloti ya vunene yi nga endliwa henhla ka munhu wa vunene impela Mihloti leyi vulaka leswinene. mihloti ya mina yi le kule nyana loko yi za yi swi vula ku swin'wana andeni swi ku ve na ku ninginika Ku ninginika loko ka misava. xikhaladzana Kahle wena un'wana wa masingita. ku ri laya ni tata ni cheke ni twe na vanhu lava va lavaka ririmi leri ri nga ri ku ra la ri nga tolovelekangiki la ka Malamulele va ku ya loko xi ngheni xikhaladzana ku ri ku ninginika loko ya ku ninginisangi hina ntsena hi ri vana va Gwambe za vana mara na lavaya ni swi vona ku ri kahle mukhaladzwa xo sungula i munhu loyi a basaka hi ndlela ya le maninginingini Brentwood liya wa tiva mi ti voneni na viela. mi ti voneni ti-chain na nopini na nopini Mi yi tsakisi kwini la ni nga swi vona ku hi pela wa ta ku Xikwembu xi na matimba ngopfu. The way loko yi jikisa xisuti la ya ngunyuta mincino ya kona jikisa xisuti yi na malembe mo tala mara wena kwalano nombelano wa tsandzeka. mara ku tsandzeka ka mi nghena kwina a mi interview mina phela wa va khumbindini principal ya xixenga sesi na swi vona ku hi nga vulavula Zarisha mara xivutiso lexiya xivutiso lexiya hi fanele hi pfala hi xo sweswi because na makhadi se ma tele phela hi rekode siku hinkwaro kahle ni fani vuya ne hi leswi ni lava ku vula swoswi mi swi voni ku ka tsakisa la mi swi voni ku ka tsakisa la minongonoko ya ha tele phela leyi lavaka ku va yi tele ngopfu ka minkarhi yin'wana hi ta va na debate se no vulela se se mo hi prepare wa vona u ni tsakisa hi xivono xa mundzuku lexi u nga na xona kumbexana a nga before mi ya mi ya vutisa xivutiso lexi a mi lava ku vutisa xona a nga hi hlamusela ku ri
ka leswi a nga swi endla namuntlha hi swi vonini hinkwenu hi swi tsakelini swi tsakeli Yeah, un'wana na un'wana wa la ka Yeah. Malamulele Yeah. na vanhu van'wana lava a va ri ku languteni ka ti-social media Yeah. ku ri hi ku vona ka wena loko u langutini namuntlha leswi u nga swi endla swo saseka swa kahle u lava ku vona xivono xa wena xi fikelela kwihi hi mayelana na leswi u nga ku swi endleni pfhumba leriwani ra Indigenous Language Champ Awards i pfhumba leri ni tsakelaka ku ri nga heleli ka ndhawu yin'we Yeah. ri nga vi pfhumba leri helelaka ka masipala wa Collins Chavani ku fane ku fika nkarhi laha ku hlanganaka tinxaka Yeah. hinkwato Yes. va ku ri mina na nghenelela ni Muvenda un'wana ku ni Mupedi un'wana ku ni Mutsonga un'wana ku ni Muzulu hi xilungu a hi ta ku all official languages Atiti. hi laha ni nga ta tsaka hi ku rito indigenous Yeah. ri va ri angarhelile so Yeah. xivono xa ha ri kule na gondzo ra ha Ra ha lehile lehile. swinene kambe ni twisisa ku ri masungulo lawa hi nga va na wona leswi hi nga swi simeka namuntlha eka lembe leri taku hi ta vuya bigger and better ku Na tsakela screen ka lexiya xi ta mina xa ha ri kona. Ne, futhi se swi fanele swi va swimbirhi ku manje. tsakela ka mina Na hi fanele va hi kumeka ri phakathi ka gazebo. Yeah. okay Twini pena namuntlha loko hi tshamile na Dee Roka. Hi tshamile. Nge ni oxekini sweswi. mi ni tsakisa hi ku ambulile swa kahle ntsena na ku mi twini mavula A hi twini. So ku na xivutiso lexiwani ne vanhu lava taka ka Xangani Gang masiku lama va vutisa okay loko ka hi nga mi vutisi va ta ku hi na xihlawuhlawu Just JB hi n'wi vutisile Dee Roka hi ku vutisile. Dee Roka hi n'wi vutisile DJ Mfundisi na HW hi vutisile. Vete yini, HW yo hi yoxe ne. Van'wani va subscribe HW hi yoxe ne. Answer ra yo ene futhi a hi yona a mi ni nga vutisa yo ta na tona. A ni hembi. Lava se a va fini hi ku fa hi mafenya. Yi ta hi tona. Wa vona lava. xikulu lexi a xi ri xoxe nkarhi luwani N'wexe. Leswi nga swi vulavula laha a swi lehi ngopfu. Ene ni choku ro sungula yi va yi chuchekini ku vulavula hi swilo leswi nga offside music. Yi vulavula hi swilo leswi swi nga personal. Yi vulavula hi timhaka ta politiki, yi vulavula hi timhaka ta vavasati, yi vulavula hi timhaka ta ku yi vulavula hi timhaka to hlaya va twisisa nyana. Ene ni heteleni swi va ku yi na torha ro vulavula hi.